investigator no person ko fie o. Yeah. Asem akwada bi sene papa mfa sakere mfa fom nkwaje report bi mere no o de ko exam so se menko adai. Okay, I was for Asem Mpe Nipa dwumadie na yaduru so no Sompa 93.1 sa na bono nwotwe a na ye call Sompa TV na population is what pa omna samwa wa ha abrewatia onsoso wa ha na de bema usu kan ne partner no wabona tabem o call mampon ko ye contract and so your point Asem Mpe Nipa so ma bi ka cheno of asa ofa obaya me wanu do ya baba wa cross ani ya wo adwuma ye ya baba di wo adwuma ye ana wo hewunim so whatever baba wa wo adwuma ye wo adwuma ye aje no kata choche mu kakra menje mu kakra wa obehunu kakra anese wa obenim so ya baba wa ese o ko fa bashiri wa jo na wa adwuma no nso kese so no abasi wa no kura no na ho de wo fom na kri no mu no very yo kesa oti asientem kri so ne de yo wo de woni mkrikri a ko bisu abusu apanyini ponko ne bidwane chebi o ba kire krikri na se okay ponko ne bidwane ma so fo ba ko o se ye boa ba bro ka so ho ye nware ye no kore me wai me yiri foforo me ni di kri ane me na me da so fremu wo ai hall ha se ye jira ye TV ara be yira boa be man me nana no no o se ni esofo ye koda o ko bedroom na ka me nko na be bia hall ha kikiri onua ne tena hokom enu ano no asem bia ni ho ya mum ne ya ne sai pa se o bente ta o mono le obati afilimu wati afilimu awie wa exhaust wo time na wie enti be ma wo di anya were ho se bia o se wa na ka se papa ya ne ma tu ni fo sin ja na nkwa nwa ya kono na ne ma asore fo na se ja pia je se o boss you na wo subo no ache o subo no ache so munya manya kakra na nkwa no ho ya kono wa kono na afa no bai aso osampambi kotoku musofo o te konkonzafo okurumu obodwa kanyamsumu konkonzafo okurumu azese me faso ni mu ma anya kan ne kan tini pasa nka wo ye nwa na dore a unkum bini na o mo ete nyamso no si unkum bidi ho na be ye nwa akwawe mebe sa na sofo no ka ho na be ye nwa akwawe mebe hwe da cha on ya sofo fo no me hu sofo a se be ne yire hu otan da o pretty bi kata mani za no ndo kata nene no hwem mo kata mo si utaz me mo mpaye no ne wo hwe so fu do ni kwa so bo kata nene no hwem no atwisi ne choice okay omuno wi asete sai de akani na me ne adi ne ti na me bebe danye de wadro no open sa yeah na me beneza yo de nyame de abedruni nipa bia se wo udware de ye ebi chan yan so chan bi se anopai nipa bebere obi ne dware wo sanete ana abrabo no so se na tie no so o ka se ni nyina na obafefi akwa ko hu anye nti o mu bi ne bi so bo ai zongo tana yeah
Epa. Yeah. Sounds so who you there? Inshallah. Ka ya na apum no de ye. Na ya na niema bibiri ho edi nipa hwamo a ya na edene. Ya na edene. The jodi de nyame ayo ne de. Judi is heavy kwa wa nkwa. Bodani bi kan ne wo fie do ho ano. We share me na ya wada na me say club tea company de no. No se manisika na me say miniska. So wo di nyame aye wo. Di nyame aye omono. O kan sa na me ho ahase epo. So onum. Se na me so bi nim bodani no. But abodan for no. Ya na ye ne hu mo so mo bodamo. But omo no omo hu ye ne ha. Yesu ya na ye nso ye hu ye omo sere. Sana to sana mind na ono so no mind na dwen no say nipa no so a wo hu no so abodam sa etu no hu na only say onya na danfo nti anna me hu bodani bi wa sere kwa ade be na kwa hu na wo sere sa no kasa no sa jasi di kwa o so mo no ko bodanfo mutimi ni o mudi nkomo pa ma bodanfo mi ensa o makahia no mudi nkomo enso wo a wo ko na office o papa no ebi kwa nso hu nwa kwa ne nkodi nkomo dan so o ma transit di nkomo iti wo mo no nya bodam ni na ka to se to chelema na amena maka ha so beto se na fom na se na so beto chelema wate wase waka nyame ate so akwa wo modam me maka ni nyame ate hwe yankopo ni aye o se sa me bia na se bia me ko ji madam bi ona kata cha wo twa bonzi obi tiamu susa de se ankoyi edishia na yede ne beto ho no ankoyi ono no sua so me yede ne ko no betia so ono so kam ofini pa foforo so kam iti na tase na yete ya no ma na yen nyame bo me se sa wo sore na wo utimi dware a na ye so ho de nyame ayo no de kata cha won se wo no se hwe o classmate fo a me no wo no mo si so a me ka se kata cha nyame no wadi ne one obu o ba wi aso se odi firi Mmrantehene ehene ne so saa na ehene na ba kakaka ahwe yesu hia omo ahwe ye hia o to ni dan wo da ba 4 or 5 ablo sign ade flat so kaka si fie ya o se untui mi to fuel esi o obi e ya la 4x4 water metementone Memento me ka bia o. Isi ho. Na fuel e fa no. Obo onso nka komde na ko hu da. Oyo. Nti nyame no di. Me da wase awusafo Israel Nyankopon. Sawone Mmrantehene di ya asedane ayi ntontom kan din. Efisa ebi wo bi sen ya esu wo bi sen bi. Obra ye bono bi nima dika kwa ne de ani fam so ayen ka chi o. Ebi wo bi sen ye na yeso ye wo bi sen bi. Akwa bi se me mfa me da bi man mo so na o de koto ties and ade akoto no ne dem ni fi ta chona zazam no pana ka jo ayo no mana yeah e de ni fa mo bi de kan yesu yeah oso obra ye bo bi di madika ko e de ni fa mu so ayen ka chi e bi wo bi sin ye yeso ye wo bi sin bi pao no class am pao because we will be a better one no pa hu so was off road in fact bet na we are say so na emano almost steady o na ga bi ka cha mo so fa so ni be ma hia na wo ye ne ho ya ne ho da wo de ehwe ne watch o so ne watch ne ehwe no wa hwe the bet se be ma dressing no e bet yeah so and a shirt ayo that was a trouser crowd I can come there with me the shirt baby yo unya o shirt ye na unya o belt good now watch it that so trouser there and me that's it okay I was here for and so ya de afutu sem na ba na obi ka chem se na Mmrantehene afutu sem won kopem na so mapem say yes sem afori so be ko and ye call osanka futi miensa asemi yo ho ene na ene
ye kasafa ho pa oka osenkafo timiensa yankwada abremia na mama ta ka osenkafo na kan wo de ade a wo ye ne meso mu osenkafo se bibia wono mere se mama ne bebi ho amaye ne osenkafo timiensa ho bibiara wono mere asem a enne ye bedi ho adaye no na ensem wom sa asem no ababro kan ne sa no ade bia wo bra awurade nyankopon wa hyehyɛ sɛ enya dwuma owie yase asasi suru yase ufiri asasi so ko baabi awia ehire no 93 million miles 93 million miles awia diameter 264 miles yes awia was so chen bosome yeah 264 miles and this ehunu awia wa Accra but say ehunu awia wa Ilibo so awia kro no na katacha awia na nkoso sa na nkeba afu manka asamato ye enye papa abusuafo na onyankopon se ade bia ye na ewie yase ewie ase ha no onyame se wa calculate ebere dia atoto so wa computerize bibia enti se obeye wayi a nyankopon ka cho se ye ne pebere na umfa wo wayi ne cancel onu nsi obeto no obeto sa wa te ase ebinim se ye kwachichiri nsuo to na anto to la bia obesi nsuo na ntimi anto nsuo no muna apa nsuo ntimi anto de na ama na ntimi anto to na anto emrade da ho tibia ko mo sa no ma no aye nananom gidie de asa nananom gidie nanso nsuo no ana anfom class no bi wo wiemu a nsuo nim na se beto de a ebeto sa na mpese beka enti se obedo ntosia na obedo buru a nyankopon achise bre no enti fa wo waburu abedo no fa kwese bre nsuo to na wontimi nkomande nyankopon se wo waburu no nti ensese nyameto nsuo no efise nsuo no nyankopon to no purpose a S7 no edoso enti ade biara ewo ne bra wo nyankopon twedu ampon wasese no onipa setena mu biribiara nyankopon achise se enya dwuma ne biremu nti ya ha no ye be friend say nyame de ye nyame atam dani bibia so sara mpese me kire ma me kenka osenkafo ma ye be yiyi me dɔɔso na ye be yiyi wo be kai 3 verse 2 honum wo de kai free 1 honum na wo kai 2 no a na wa jump ko 4 na nti enka 1 and 2 no osenkafo timiensa nchemu ba ko ne miinu no ose ade biara wo ne bra wa hye no na ebra wo ho ma adwuma biara osoro ase awo wo ne bre na owuo wo ne bre ote wo ne bre me da ase fa me si won mana okay yeah she bi kakra all right okay afena start mama na me ne ho chia me yi wadaro mama ti yo enti ye kenka de afro osenkafo etimiensa ne hichemu ba ko ani miinu no ose ade biara wo ne bra wa hye no me da wase biara na se wo na mpese be de adwuma sesi a ade no de ewo ho na wose ade biara na chese yenyi bimfim ade biara wo ne bra wa ye dai wa hye no hwa na ase no yankopon anya na nakufu aro na ase anya okuru mo hene dabi na ase na ade biara wo no bra wa hye no no kire se onyankopon dwuadu ampon ade bia wo bra wo no nyame ahye no nyebo nsam na ase no na ka to asoma me na ebra ho ma adwuma bia osoro ase adwuma bia dwumadie bia ekoso osoro ase na wiase ewe no ebere ewo ho ma saade no na ebere no etwam so ho nyase gira ho twa wo ebetwam ensuo tototo a awia bebo awia bobobo a ensuo beto ade besa ade beche sa wa de gu computer so na ye adwuma no changes Sara mpese beka ka mienu no ose awo wo ne bre ebere sese woni pa wo ewo ho
na owo wo ne bre and the bre say nipa wuo so e wo ho eduru ha wo ne bre you should die say dey ote sa wo kotim enyaado mako ote e wo no bre kwafuo baka sa me kote mako ana me kote banche okodua banche cross me kote otim bibi na de what na de wata no tutuo wo ne bre na ade a ya te no so ni tutuo e wo no bre fa me kofo ho no mame okay for ne say esu wo ne bre na seria wo ne bre seria so wo no bre ebri bi beba na nipa usu ebri bi beba na esu no adan seria kai 7 ho mame 7 nso say Oswan wo ne bre ebra ade be swan toma bi be swan e wo no bre na opam wo ne bre na ebra be pam so e wo no bre enti swan me ba swan na bri ni nuru so be pam a na wahuregu mantwe ba bi egu ha ache dakrobo se tele ni bi bo paso mu ka mon frɛ ya de ye ne mre me ya de ye wo hwɛ me ntoma fine na wapam ebri ni nuru ya no wo tugu ba bi egu ha ebra ade be pam ti oswan bre ade ni be swan e wono bre na bre se opam so e wono bre okay fa me call 80 ho 380 no 380 ho o se odo wone bre na otan wone bre to asoma me akudie wone bre akudie si edie kun Liberia entokwasi ho no na e wo bre ba ye so ho na omanwe wo ne bre na omanu badwu so ebre wo ho medase famisi ho no a abusafo asema meka no ne nyina so pa na se nyankopan hihye time for everything. There's time for everything. Bribiara wo no mre onyame ye ba tampa ohun ti dia wo ye ne se waso kane kese ena dia to ne ma wo sumo so enti kanea ne to so de se we ye bibia ne nyankopon se ye de wo yere ntem kanea ne hwe wo no kanea ne be firi wo so akọ ofoforo so enti ne yesasa wo ye no wo anya ne ntem de kanea ne firi wo so a isumaduru sana mpese meka onyame de bra to ho ama nipa biara wo wasase so enum na urade se fa ye de wo pese we ye biara the American say every day biara urade pese oye ma wo so omo no ade bia sede bia nyame pese o de ma wo no o de bre ato so yenkom 1 sika nya no obi o horma nyakopon ma wo just one chance obi o more than one chance and this wonya sika na wa yusu ne yie na efiri wonsa wo be ya adwuma wo wiase nyina be ye bi wonya sika biew obre no ekọ fine aware onyame ewo bre edaso enti se wo ware na obodwe na be ma ni jawa wa hwie wunya kunu biu na me ka kire wo be ma beba be ma beko me ma kura eye won wunya yire no na obodwe be oba ni firi wonsa osa wo pese abrante a wasi so wasiesie wo dam wo won tade papa bi won pabo papa bi no wo pese da bia wo change oba wo benya nanso oba betena ho se wo ye ne ho ade wa hwi ade oba prese ye ne ho ade no ye lo mojata no be how pa awo yakopon ma obi just one chance otom wiyigu case die nyame nipa ohwe won do so oni bre se wo tena ho nko aho enti awo no obi wo ho etom oyi ebi besan betom obi so you have only one chance obi wo as many as 3 4 5 10 chances also there ye one akwantu obi wo just one chance ukodu abrochi ona akoye katachisem na ewo nkontade wo ba hwega na se popora enu ano no onkrofo wo ho be ye biara me catch on say visa do nya biu wo ba tena ha fe last minute de onu ano ba kan say kura de say wanyini nti ne wo de tra ho na empesto bi ma na tena no store no kura so e be se if say wo chance atwam abusafo mama men kan asem we say omo no say we see there bi na hia wo na asem ton me da no a ebre da so
On say oyi announcement ya nipa beba ho ne ma obo ebo ebema wo bia ukoda na adwo na voice mienu bi kasa te ofage emfanye ubenya bi atoso sa se branya mi bie se ye ntoda no se wanton na se ebiri ni twam omo no hey obeti bo no so nobody will be coming Asem Mpe se be kan no sa na dai etie ejapade bia se wo ton wo dan ana wajapade bia ka akora yi ya de man se montoni se nipa baso wanton hwe nyankopon tie obetie wo mpa ebo wade a wo ton no ho ane se obi ekwa ma nipa ba ho ena wanton wo ye wadwene se ohun ade bi o se nipa wo ton ade ne nipa bum ho ne ye to a o se ye bu no aha afi na wo mpe se wo chereche no ho nipa ne tiko se wom the time is over master let not somebody deceive you sana American on se tore bia urade beka se je to me ba se wa nyi a ade ne ton no brenda twem nya bayifu bia na te so urade bi bra to bi biara ho e wasasi so mo na sam take it from me today sa wo hwe ma bre twem a no makonta bi ka kire mo se Mmrantehene manya sika ne basa ena manya sika me hwe ni sika na emai sika no bai ena oye ne basa ena bire ni twemu ena fi na ni aye ya obire papa ema no muntie ba bia madroi pa ai man muntie pa hwa obabia se wusi so a obo mpa yi o a mo mpa yi nyame be yi ho kan yama ay automatic fisa man e wo nsuo bi wo ho bofa wo ho mo ye men kon kama no wagina so sabre no obo mpa yi o a mo mpa yi emema be ba so fisa nyame ehun se wo hie kunu na kwanye be bia to ho no say when you so kwa ne ya ifiri wonsa kwa no be bia to sa wonyankopon ene se obema mema abawo so na eto de bia ema wo su ba bi na o sa mema ne mu we ba we nye te se de wo ton kan pepepe o we ba se we bo no wo fom we ba se bo no nye we ba se wo kakra to so o se wo mema 600 million oh yen 650 sa etiko da se wom eno ano no enti ma no o sa mema mu we de na wakobo na mfo no ma ne ye beba ho na so ba ho da be ye beba ho oba omba he no we de etoato so sa se wo bodwa na se wo sa mema mu a ebiri no so a ba ma bia ma biu omono Asem Mpe take it from me. Sabe anyado a wonto agyanan mu. Ha. Wo sranku bia. Wo to spray bia. Wo pam ka bastai bia. Wo to atade ade boardin bia ya wo ka. Asem Mpe no. Afedin. Ba ma bia ma biu. Nyame wo bre. Obie to horom no. Nipa na eba eno a ayoka wani mi no hwene santemu kama ebi kura na ho aye fe kura se kane no hey emfa sana mpese abusafo asem o bro ho ma biara awurade aye hwa osofo no kan no kura nkire wo obetwa kwanchina masa ese sofo no ka kire wo se ebere nyame bie kwa no mu na nanka ese we make choice and finally obe ware me fa na sa mambisa hey be maso ebere no du no antia wo ware adom alomo jata fe no ba no kan pampam twene ne wanu hu anu se
ga bi pa ofiri kono ngo ba ye sa ga ne die nyame nim na nka se me ware no ye an wa nware ya fe die okosi alomo jata wo kan pampa twene pa wo ba ti me se sawonta de jem gokomi wo se no opa abomi ma no wo de opa fansa kame ka bedem hey omro nyame do nipa Adam na nyame do ye na in fact yen sem wodene pa omro me siesie futu sem bi me se ojo onye jimi o ahombra se nye jimi da hwe ha mema bi no mpade ahodwo e manu bi so mpade ane adwo je de ahihido nu tanyi bi ka che ne wo faase o se me wo faase asmasi de wunyini fiai me hu se wadi aduane adwo da je de ahihiwo nu mu da bia ye twada pa tutu ni ba ne buru ni ya de dane. There was a chance for her. I'm for chance na anyajuma. Me see her tia mu pi. Adofonum. De o waso no. Onti. Omo nyame wo bre na bibia. Katachao. Encha ya tifo. Ali arefo katachao. Ya ba fidi so ya futu sema de bia wo de ba no nyina yinki wo na me check pa de a ya ka se memfa miensa na mienu a metimi de aye mai ya enka me de obedi first awo pa de no me masem o asem no be asem am say yenim de free ba in father me free ba my both side no can my in China free ba we can both parties they both side the John say na say ma waka no nipa ni twa ho twan pa no na wa cheche no ma bebre ama omo tie yen ene omo hwe YouTube ni ade Facebook kata chaw abema ne obi ade asua de kakra na de ntia meka sare se ene ya no obinyam okwa ko yin sen wayire bema na dua se mamisika nko yi me pa cho se utia afutu se mi anjai futu se enchire mu kire se obi wo ho Nyankopon ma no baba kwala ba ko pe futu se mka kese pa e wo no obi abu obi minim sesi a samre wo ka kire bema se me se mamisika nko to nko yi enna nchire mu kire se se Nyankopon timi emma nipa chance ba ko pe katacho na wo ka se bi insuo no kwa no ra ne to ne nchichemu bebre wom oh yeah ya wabi wa tambu insuo timi ja wa bu so na fefen te so de yemu ite no kwa no Nyankopon no ne mre na wo no nchichemu bebre wom sa na ba ko kan ya o ka cha kan ya me depa se nyame ne madoso ampa nyonko ane ne ba dabi nyonko ane ne ba obie chance ne to no afanya adwuma okọ nipa bitimi yo mo da to se so ni mi se na nyame de ama na ocho de ma re enna unya unimi se obe ni ye no nanso na unya ya wani pa bu akatacha de ye kan ampa Nyankopon bua ne pa ma ofa no maketo bi e ma odi yeye enso enam se ahwesu ye wan hwesu ye ntino na dwu nyina kwa ne se mmere no e ho man de oh na meti ase de to so miensa ye nwamma ene memma ne mekọ gbo se meka se mekọ ma ni pa beka se yes sir hwe katacho minim ye nwamma mu bi enne omo etie oje nwumi ensanka mesan ya bofra bi mu atwam omo tie na omo su kan na firi wo so katacho woni ma de bia o kan ya mahua de bi pa wo mpa ne se ye wo ma bi wo ho no mo a katacho ye chose ni kunu ni a wodwene ho a wonte ase ye ni pantisane ye beka
sister de wo sitie pa na ni kuro ni yo aye ne ka se nyame apata ba hu obi ogina nchen abra hwe sister wo si so o si so me ba no so me ba na kwan mu no o wa reject you bia se onu na eso obere betwam adu me bi hon man pa ye nama ye kwa ye bai ye ni bi bonsa ho kata chaw ye hu bi obi wo hon mu a sebe o si so no kata chaw nanka the way o si tie no yen kasa sabe chinchira kwa wale sikani o ye obi won ma sabe oba wa kwankwa so oba wale wa oni sika batadwe ekuta no no eni ne mu nyam kra wudi ni refi kra eye ompa dwene no odo wa dwene ye na ye penti ma meto mambisa we ene ye kan ene se wiase se wote ho na ene wo so mpoku atuatua so wo na ntu a sabe wudi chen ato so Seven pe utiri gu secha ngoma egu ha tobo na emre no seven nyankopo wo mre a oni bibia ekọ kata cha ekọ na wo nko awoso eno na mama hu se bra Yesu Kristo na ma na oye nsenkyere no menye so se na ogira ba bi sa oka no wokọ me de ma hu afa no Yesu Kristo oka no wokọ enna wo be wura so da bi mu ye kwa so ni 10 o'clock ti se pon 3 o'clock ada dia ngwa asonda se won Yesu Kristo ne no ne sanche ne obeye ye ebra kwatani se so maami na chachasi na jachi wasane ade na mka so obegina okura abusan se na wote he na wokọ he dabi osabia no wokọ sa na nyame mmre etie eti se ne wote ho ne nyame adumu bibia mesra wo so mu ye so yo ba wote ho ye be ma ampa katacha de wokan ye o mema bebre ho no mu a wonim sesa be ne yire wagimi okwa anu abeto no oba ne nkasa o twa ne ntro chese enoma bia yakayaka de wo bu no wo ye ne se na mpanifo se kwase ne tia na aguregu keza da wo ba ne be furu nche be ko se krim oba foforo na na no ntia wo bu o yire no sa wo yire na wo bu awo no ya wo pon adwuma aka chese me so yiti so mam wo be ko na wo so ye ready sa oba no okope se krim sa oba na wo ko fa no o pa ka chese me ba yiti so mam so be fi wa chiri nya ha afi obo se o te ba bi na afi ai se yie me hu yanka ene o je nyum no eti na futu sam no kata jaw me da se anade inkino eso na wodi e twafa ba bia asema me kan obi a wo tie wo chichi ni menchen wa brochirefo no mo ha me hu yanka obi ho no ma sabe ne yire wa ne yire pa ne ma wa eso wa fa chire abefa ne girlfriend bi den ede ne ko amene ye so ye de makona eso na ni wa brochire kama wato si ye mi hu yanka satam sikana esa ka de be fa na aduma wa eden sa na ho de eni ho everything is late medawase omono medawase pa mesra mo amobo computer so yima me no se wa ha mo mabo na ebo na ni onye yire omunya me boy no dabi oba pepere ho a enye ojima ba bi okay deal. Okay. I am telling you an appointment and oh, Mira, you want to do us? It's Winty American Touch Laundry Service. American Touch Laundry Service. Every sophisticated machine, all cleaning service. Aba and Asem Mpe Nipa. Laundry service, car wash, express carpet wash, water tank services, water treatment and preservation, home and office cleaning, car interior cleaning, and American Touch Laundry Service. American Touch Laundry Services and some. It's in Lebanon to Mobasa, wedding down in dinner wedding night. I bet me their call. No, you be it's only how crowd. Like I said, you were Bremen UGC near Aboloway Junction. Freya, I was 0868625, and I said 0246340254. American Touch Laundry Service. You be channel. Yo, got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you fuck for me. It's a Friday night. Abusia for American Touch Laundry Services and mote won kano omo bodwuma papa
Lendre adwuma no ebe kuma se hatse ye hunu bebre na wonum de general babia mutwa fa babia American Touch Laundry Services omo adwuma so ani papa enye eniemasie nko a laundry hunu no biribi na ye eniemasie nko a we die wodem wo kamu wo office bibia tentantane oh they sabi work well ni perne bi adwuma fo bi asu adwuma no wabruti mem two so dey adwuma no ye correct machine so dey adwuma no ye correct papa enti abusu afa hobo American Touch Laundry Services na wanya wadwuma nyina ma ofenchim enema yesie ne bi ho do nsasi a wo bese no fufu tuma no nwentuma no wo do nsasi batakere wo do nsasi wo bese no bese kopɛ American Touch Laundry Services na wo meye no fenchim house to house door to door obeba wo fi abagin kuntunkuma go ni nyina akoye ho adwuma no asan de abrɛw woolen carpet no ko bi dem a woolen carpet no ma on feel comfortable kra wo homen kan ho dabi kwadai milo mo num guso ya die nsuo biara enye ti woni mo nyam so pa entimesre konna kope American Touch Laundry Services na wonye adwuma no finchim fama titi a onmo munum bo nye den kra omunim detergent a wodi si ade no a ema ade na ni da ho na ejina kama brema UGC obanbolo we jansen hwa se wontimi free atosu nkɔ hɔ afrɛ won se omomra atosu maje woni ba mi nkɔye ho adwuma number na ye 0598 046 02 0598 046 435 0598 046 435 and 0246 340 254 0246 340 254 Medamase brotia fa de bra na yenko yetime akwa afrefo no so mo de no so ya na ehia pa o mo ne ho aye ni ho kene cho be ma me chietie fo nyina o mo wa chichi ni mpinche ne so ho aye fe papa wo che no so fataw kala ko ba da ma wo ho aye fe o hwe TV ni o hwe YouTube na yi ho aye fe pa ya mo na Sarakuba asema me mami Harriet say ya na wa brantie na ba ayo wa to me nkra say na wa brantie mami de me akasa de won to me nkra so I busy. It was so much ya. Ayo, we did so pa. Yo, Ketecho. Sarakuba, Sompa hima. Mama Sarakuba boutique. Bosumi so ya de Sompa hima na ebebo. Obi swai. Ayo. Obetwa. Obeye dancing clan. O dancing clan ye nyina so wono ne ho. Nti obeye. Yenko. Ketecho, me nua be ma omo na kampi. Na de me so me ka de ato so ani se enipa yete ho a se de wasi aka no ebre eni ya afenti no ye hihye ye niam bia wa abrabom a eya na ya man ye ni ada ho ne ya ye na akwan so emonto owe no enye emonto oye musuo wode wano ka meye we enemeye we wo china meye we se kedacho abo be na da bia wode na no sini dan pete da bia wode na no ene sini dan so ni pakura so eche pete no so to bia so ana abo so to ya china mesi me dan na kedacho omo no aka bi ema no na me kakakra dia fo so maya abre wati idea ema ne bi wo ho akedacho wo si so ase de wo si ka no ne ho ye fafe na emema nsemo no na oya ma na kwa ekire na ni beba ne ho so no na ketecho watwam ya edru sabra na obo life kola na emfataw obehu se wugina so pa nso no na wobre no etwam ntine ye sere ye nua ma no mo a wo mu si so aya wo mu se menya ndru ma na se me mpele me ho se me wade because me wade ana me the prison ye friend say handcuff egu me nsenti nya de a menya me ho atete ana se menya piepie no ne aye ebre na ho ma wonipa Bible no say there is a time for everything into maba wa bre wo bla we die na wonya fa ahodie no bia wo de na ye britia bi
ena wo de wunya ye fa ne sa bread na wasa ware no entwen na ensa memem wanhwe ya eja wadwe na wanhwe a ebeto de bi no wo bekam na de medi twato ne se ketechew ye nipa obo ade na ebo ye bible no eka wose hweme bante mikra market ya mede bre obi asede ne nyuma esi etie entime so me ka de esi so se enche na osoro epono no osoro ahenwa mu no ne pono na bie na eja no ne maye tosumienu no na aba ose de wo ba ne enche kola nti no ye wo ho a yensiesie ye ho emfansie enye se de biara no na ye de ya no ene mekwaye bone a wo kina mesre bone fache ene mekwaye bone a na masa akogya bible ne se se ye pem ka ye mfonso o kira wo ye no kwafo ne tinini se ode ye mfonso beche yen na wate ye ho afri de enti ye ho ne yaka go ho no wasa aka biem se wo se ye bone te se damra ba krampa obeti ye ho ama ya se odwa ho nwi fita ne yakeka ne nyina gu ho nso no ade ye chen ya ne ye sa de ye ho ekọ dolly fin sebi etisa abo plekwa ye dware no na ade ye chen ya na se eni gina na osade ne ho ekotetete eye afro ne ade ntine ye wo ho a ye nhwe na ye nsiesie ye ho na bible ne kan ye ewo eye John 9:4 no wo se eseyense adechie ohwe no ye de wo soma ame no enwuma anajo le ba wo biara entumi enye adwuma na bible no ye de ni ato so se ensem a wo ka no eye dache bi na yen kan hu se dache no ene che obi dache betimi aye na nanadwo ya obi dache no se atemu da bro obedane ato obenkum so no watemu da bre e na aso nti no ye wo ho a yenye de wosoma enadwuma yenim donkra eja no ebebente no oso beba te se owifo yebehu ane se ebre no aso na de mede e ka ho kakra nso ose eye Mark 13:32 no ene 33 no ose na eda no ne don no de obi nim abofo a wosoro no nim oba no nso nim eja no enkoa e na enim enti 33 ne se monhwe ye monwen mommom paye na munnim edakro ene brekro no a etwese eda na ja no epueye no ebeduro enti ye wo ho ade make nyina ne se ye moaboa ye ho na ye ntwen wo soro no na wo soro ne betimi osoro ma ye no ebetimi ayese anadwu ya make sabre watia mi nim da nyankopon ahya to wo se mesa akoto a mebofo na ye ono no ewo wo soro wo ntin make kire ye tiefo nyina se ye wo ho a ye nya nyankopon apede ye nya de obo ye no de osoma ye no ye nya de nti a wode ye ba asasoro na dache no yenso yetimi ahyen na henwa mu bi na Proverbs 27:1 no wase emfa ochira hoahoa ho na wonnim de eda no bewuo ose mesimi dan kira wo kira nyame ya adoma me ye bone wo kira mesakira madwen ose da no wonnim de bewuo ebia ochira ene nyankopon benti kata che ode medisie ne se enipa ye wo ho a yensusu na yemfa ochira hoahoa ye ho yensusu ni bone anase yensusu emfa ya no enye moto ho na nhwe yi a na ye bofo no wabefiri ye mpofiri mu de ya ne se ohia ne atete awia ye namu nyina echi na yebesa akɔwie mu wogya ne mu de ketechew ebe ye nte hase no amdi simpa cho me das na wase yebekɔ ahoma no so bre se de sum nyame kura wasato se ka wobɔfo mant brim asana na boni na de no kura wase ho bre hello yeah Abrantia ote collection oje nsesa odi for Isaiah Papa, on y a boko. Papa, Papa, de bien, me signa pour moi, quoi, c'est une pour moi, on est bien, fearful. Oh, Papa, me that's it. On est sauf à sauf pour mon petit, on tient à sauf pour mon petit, Papa, à foutre des mains. Me that's it. Papa, il y a une option, monsieur, il y a des petits mains, quand ça me donne un pays à pas. Me that's it. Me kan so he obu horma ana mentewi sesina na mokan ana mentewi dem bia ba no na o ma nebza na kosia papa Oscar na papa e bia mi do mi konya baby dan ma me ka kire me se e ka kire ba si miniska into de machudi enti he enyi sika ne de ware me that's it. Bia o se be ka bia no ha na yiri ya ebe amao me da wase pa odi for Isaiah hello Karante majo ya ja daba kwate de ne kurom kwanye no manso kwai
Mazuwa mare ho da tuma bawai. Mrante pamenche original Nigeria. Dawa pa chenchana nyumiri. Mrante woni tena mikaka bi. Akepa honda Greek di Mrante. Una ni eso ton. Ya mo ka bi na de e ka wu. Una ni eso ton. Price we ba onye ope ye teka. Mrante woni mi say 7 million is free so. Yeah, na 700 cedis mo. E free sansan wo ji. That's it. That's it. Yami bie kwa no anton. Me that's it. Na say one na ma me problem ana. Na ma me am blago man so kwa na so o che na che. Hello. Madam Fata Sondenka o. Anka won so wo Yesu din mu. Amen. Ya oba na o ye gas oven papa no na. Ke edu. Mato kan na ma hunu se me ba no ho ye. So I'm run about to police station next. Ana oven papa ne gunti mo mun to go on kwanche no ma kwahwehwe. Mo. Papa me tia omono. Yeah. Papa wo bia so ye tia no. Yo. Na me shira mo dina. Papa no kremu. Na de we bi ye me pa. Na me to me krebi. That time no o di crab ba ho 9,000 the city. Oh, maybe about 8,000 the city. Live show kra me talk and me to no 4,000. Kwani bie ye wan ton. E bre nya me de to so ro afa nya dwuma. 4,000. And no crab bre ansa me yeto. Me that's it. It's hard to get yeah, na dia kapa. Me that's it. Me that's it. On come so ho. Me tia me ba na naje wa akode. Hello. Mmrantehene. Yeah. Good evening. Good evening, master. Wakazo me mo jiri be pa o. Ayo. Wakansempa na ma ne de na kan me simi wadanfo bi Mmrantehene. Se ge ni gina fa. Asa ye be ma so pe ma se kra wo ko ni nanim apasene pa obefere. Obefere good. So you be bi anka. Minister kra na ware no ana se dating wa. O man he be no anka se. Enso Mmrantehene ayɛ dene pa sɛ bunya be ma ne natena na so bɛka sɛ me boyfriend ni ayɛ den hwɛ ana sɛ o boyfriend o no ni udi nkomo a o kana asɛm kyerɛ anha abusu yo sɛ o ba 10 gram pa de wo ba hu bia wo bi akyerɛ ni mu animu nyanso so oni be ma ne tie no wa wo nkra mi hu ɛsɛ sɛ and then once a mile can hey, until you give one part. Yeah, this year. Yeah. Me da wase pa man for my example so pa okay. The otwa to ni nafi ye call television so hello. The otwa to no o frika se ye fe no adwo. Hey, Mr. Number 1. Tia kasam hine mame why? Nana kasam hine sha no mame pa. Nana kasam nana sempempi otoso mienza. Ai. Sha no mame wone hima ni nyina me yada won too much. Compose so chia papa. Ayo mejene so show man so. Nana show mine. Nana show mine, yeah, Nana show mine. Yeah. Nana show mine. Nana show mine sana me frɛ no. Na so Asem Mpe ya ho. Ayo. Kwa ho. Asem bia mia ho. Asem bia mia ho. Asem bia nkodu kurom. Asem Mpe ya ho papa. Yeah, what dey go program no so. Ye go program no so. Kwa ho. Meka kyerɛ wo. Mate. Na Mmrantehene enyame ani mu de sisi oba sa me nyame o sa me mfrɛ wo da. Ai. I was on my special number. Mate. Because who was that mu no. Me ne drop a kwache and you promote you. Pa. Sort as
here. Edu tell us to be my special number because number no I ain't the papa. Yeah, if it's a material for Dawson. Say there be a me by radio so. They say what say oba wa so e wo akura bi ase. Aye. What just there? If you want to be a na or the okro. Me da se. Come pa. Madam Fukumpo me da wase. Okay. I was for ya Borga TV no so. Ya Borga TV no so. Na mama me mo ene futu se no to fanfama ona owo TV no so no. Ene ye true wona wotie radio no fo. Na futu ye de ma won se. Onipa da se ne bi a wotie wiase kai se wa brabo no nyame ahye time da so. Biribiara wo ye wa wadie mu udwadie mu ubiribie mu endi sadie bi na woton a Nyankopɔn ti obeti ompa aba ne se obebie kwa ma nipa ba ade ne ho ye ma obo bi na wo kari na kakra bi kura na wo so afagye anya sa Nyankopɔn yi ne torchlight ne firi so a o ko nipa foforo so Nyankopɔn o hwe nipa almost 8 billion or she nipa almost 8 billion. Enti mesrawo enye wonko a ene nyame attention no also. Eno achi oba wawade mu mesrawo ensa mema mu pii. If you say sebe be manu a unya no se enne mo ma mo yade be ma sebe won ka bakura mutime gine ye ne yi. Hwe Bensia asesi wurem baby. Bensia yakoto atwini wurem baby kura no yetimi kofa ba ebeye ne yie ka bi pa hunu se de ne siti a esi magazine no ene se de esi aye mana ye kama no a wonka se ka no a enti de me kan se nyame bo obi afa anye sa obetena obiritwemu a obesre nku biya bi ube use spray biya kabasta biya be pen bi ebe yoka honestly be ma so be sama ni mu abekwa akwara lomo jata na abekwa akwara no ni wodi wani se prefa aye akokọ na ni no mo anketenkiti bi o mo atwere ni ho asia no mo no na ni ho moja no fa abo asamo no prefa yes obi di wani se prefa so eti abusanfo ne aye kan de se mom ya hwe ni ni nyame bre no obre obi ma na wa fa anya dwuma krusu no a wo yi nani o se ye nwa ma ne bi wo no mo a o se ono de nya fe na wo be no nkonwane oni adaje anya fe na on de wo be fa be ma bi abeto to so me ya be se no so but oya satam na ogina so no na wo kasa wo be bedru me bi na o free mu no na fe na nani abase e se onya be ma freedom wagugo ope freedom no nya kula na yesesa basket laundry basket na ma kula se won si da bia enko open so na ma bi wo nya de a obenya aye oyoko banko rema obonyo mane krum ne fe ne ya mankwa okay na ano papa tipaka begina ho na ye kwanwe mu a omede sofi gum loading boys letene mo no so afratenem no moko omoko e na wasi for no mo load eye ma no a ayi no ahura atena so na ka ne duru kromo se ya manko ei fa hudie do azebi ameke mi wia de nana no bi befre me ya manko ei fa hudie do na edo nyumra do di mbo asiri bia ko ye fi obi anyi so fi ko no fi no se so fa na mam taku bi nto da kunu bi ni fa hu di awie no no mo se o kan fi no na no fa se ba ko madam fe ne chas awotie yo na chas we de me so ye wi anya manso ayo ta me fi no o kan he no ne bufu kakra se ye me wo fa se me na ye kan ye de sa me se nana no mai ni pa kesi akesi o chas ya man koi fa hudie do edo na yi tioba dom ya kunti ayi parce que didi be kume problem enti e mani bi pe fa hudie on pese be ma be se no so
Bema be catch and say emergency mama. Akola obu okura so wo se menwo. Ai. On pesa akura be ha no. Yo. Enso so bi be atwa mu a. Na wo friend national. Me da wase. A problem. Me da wase. Yo. Abusuafo Sompa 93.1. Asem Mpe Nipa dwumadie na wutie. Say de ya ba wura TV ne so. Enti boma yentie maame. Oba so nura. Ebe kan akosem se nase ebu no kwase wo kwan bi so. Jijina baba ne na wo mienu. Akwara ndi ahometi ahwim wo South Africa de. Na answer na no so mama memma mo brief. Enura asma etena so no. Abrante ne maame omosesa wo ba bi niam kugu so mkoto ogu no papa so na papa ma kwa okoda ka na nim no enne yesan atena so na antentam ewo fitiem enne yetena so fitiem abrante no de wa ma ne maame ne nua ena ababa wan so ne maame ne papa nyina bai na yetena so abe 1.5 hours na antimi ambo popa nti ye de apompono ho sei akowie se maame ne se ne ba ne de uswa la o ma ne nware oba no maame ne papa atiase oba no so atiase emom oba no se omunsum no sika omo de ba se de bi sum no enso ani maame ne se ne nana no obete no se de be no ono aba ya no kra ne ho be ha no na usua de pam sesei no betimi asua na djuma akwara no so ni ne nana ne dada wone no a enti ye ne se ebe yi anka akwara no makwai na ne nana no enti akwara no fisa sabe obi okwa wo so wu ye kra yete ne babo no fo ma no e ma wo no ma no ye di a aba mre mu di enke be ka se it's impossible na nso ye nea no senti ase ye adwuma wo ye ho a asem bia ni ho so ho de metre no maame ne ko atimi de akwara ne kodi baby 2 weeks me ko che oba bi ni kunu da ma wo na se ni ko duru court interpreter say na wo Mmrantehene wo na akwache da ma obi na judge say da ni wonti menche da no silipa mi no wo watermelon ba ko no mo se Mmrantehene pa bu ma ye ne ada na enti ase ya adwuma e wo mi nu ntem enti ma chama wo se bia enti ase anya adwuma wo ne ame se de mesi a chere ndi a ne bia se de kokot enti abusianfo ne aye kan se enne asem no maame ne se obeti na wadi di amane biadi na omo apesika omudi besum oba no de sika omudi besum oba no enne omo ba no na ensoni enti ye ne se omo konkope bi nka ho maame na tiase awofo na tiase obi atiase nanso na kwada no abayare ye nwunwunwu bi efise ema no emse ne ba no bata no ho a ya na wonya incentives bronies incentives atatade bi ewo ho nti kada chonya atatade ne nko a ansa akwada no nhye da nyine ye yo edu sa na se o free wo nche kwa bia wo hunu da bia bi kra nya da bia na obi hu no yo otimi de ne mama maame ne kodi baabi na wodwemi ana msi ni nyina aka ho sa asem no so aba no ntin na kasa na dan no wope ena akwara no so wore maame ho a baumis the father will go and visit the baby and also the Asem Mpe and also so timi de Asemba December sabo so me say December so de bia makasa se wo no oba tene se be preduasa obufu na asesa no ma otimi ja oshu ba ko wo ne ko timi edai and sad obefie ho bio me das okay mami obetina hay woni bibia woni bibia wa bere na ushia oba no na nam ho a wo se onya yi ablen poso poso di oba bia e ni poso pe adamu bi se wona na so adamu bi se e ma hu oba yo ko mi no safo ayam de na fa me kona yi na so onyama me try no fie na me sia oba bi wo pe bi si o mo feature me sia oba na o pe na ase you am say na unya kotine ya na say na usia oba bi na ufira ani bi re so ja ayit man say simba pa bi ade am no obe ya ye edem hati ya we mpira wo kro no also wo kokro no nim so obetogu so me zo mi sia no ne ho de ne kama o se ma ho nwa
Fumpane ayi poso ayi ye de dem ha. Sorry, apepara no awokro no. Okay. She. Oh dear. Woman wadru. Oh, woma odo hon kototo wadru. Oh dear behunu. To wadru ba kono hwe woma bi atwa so ama na daneta. Wadru nda so te ase. Akwadu twa na ase woma so. Otwa na edidi ko. Otwa na edidi. Hey. Adidi a na fe akaketu awe. Oze ase wona ompeta. Woni bicha. Mo bicha. Yo, mame. Enu awo bai. Ema haja asinu mu. Na ye sanke ye bomode na ya pe mema no akira kwai. Production team no omo akri se bibia eguma se enne omo nsa kan be ma no. Nti nkebi ya na mami na semina ne se ajane baba wo ye ne kakrakra be me betoto no brade ene na wo yi. Wane na wo ye aja kwase apre ko nye kwase a. Otre be edwene no ho ai onko hwa ne be wo adai si drain wasanyem obei atwa kwa wuo na ni nyina mu be me ne na kan nsanka eno anso obebi sa se ma na okowo ye de ho kase ma mi bu karama no a fiu ko fiwa ofinani ne be dia hometi ahwim e wo South Africa enye abodwo kwantu okura no tu ye no nanso ohwe tension no a ano den into okọ South Africa de obefa na kwa ne kakura wontim ntue nwie na sabe ekọ nya do amane fie nanso be me so se me asase abai menti jai okay ame enu a ka asem ni bi no watem pompon bi wati mi bi odauruma pacho anopa kakra no ena bla na enu a me case ni besi ni so no efra me se be ma na be fia nti enu mle ombe hia me bosisa nti bosisi na mbai na me se bia obeba be hia me wa onu wan kasa de atachom ze wi case no onu ade o ma fie pacho de ke wasembo no on frɛ wo so pacho de bi okay yo omonoma yentie be ma nanu mu asem e wa homa no so na yentoa so se be ma ne be ka sei yo ikura won fi nkola no sei na asem no ka fa ho Bachanya no kuresa. Ene say. Ene say AC no meboa me sonum de bia me bia metimi ye. Na one thing say menya problem bi. Baby am ye adwuma yi sin kwa ye tuye. Nti ekwa ejigina ho. Se bi ni dwuma die de bi ejija kwancha ejija ho. So wi de adwuma bi ba ni ehu na ne age ne aye. Ibo so ye adwuma ne na be 2 weeks na 3 weeks kwa na adwuma ma da. Nti no iza ma ye so akwa problem e dam so a ye dwendwen ho me dwen ho pa na one thing say isi kra ma me dan kra me fi kra episode to me 2 months me 2 years rent kra so nti no isi no me stress me so no me de bia de mitimi ye ba nye say me yi me ni kra na man at least na no kra me send o muska Monday kra ma sa send 76 kra sa de more Monday and then 3 days here dam no ka say nti nde se bo apayo se mayi mani ama wo na memfi wo mo ana sese woni ba bia nkola ne te potin o mo yo mte e kire ye so me kire ye last time wa hu wo mo no e ye da ben me ko ha enche bia de bai a chakra wo ko ha chakra nkola no penin na di sei penin ko CCS penin ko CCS na ketwa no e ko 3 years na che so musu sakra betudo wani shi wo mo so wa kakra enche pisa mante korambai woni ba bia nkola no ko school full gospel awon no mo ko school fees se no mutu ya school fees no hono mante 20 cities school fees mante 20 cities and I canteen so yes
Nina canteen 7 cities. Nina 20 cities no. We dey mention the school fees ne canteen 20 cities ebosome enya no kre. Oh, enya no kre. You tell me guys and man. Enka te boy we kra na eno no school mo no mo da bia kra no asenke bebo 20 cities. Na de bia tam na skasa na ade mo na awotwe. Na atwe no say aduma no ku yam ti mo 7 we on so 50 cities. Na me de mo. Unim say maame ne de mobile money message abetwe 20 cities ne 30 cities ade send wo mo. But I'm sending 20 cities man da. Na 30 cities na. 30 cities ya da me ko ya me so anso hwe mu. Am ku yis kan kwa na me de koye me de koto edru anom. And I'm going 50 cities, I'm sending 30 cities, so net and bear, share ma. Namia Kramakuiska or Bangia, Medicoto, and Timasendi, this year, I'm for 20 cities, no, so one koto a Bruno, no. Sika Kessia, my fancy be our Sandy, Emma Womono, and a Abia 70 cities. 70 cities and 50 cities, Miss Sandy. What was Sandy to me to say, and San was Sandy be? Oh, go cry. Say, Dumano, send them, I'm sending, sir. 70 cities now. Monday I'm sending a nation Nancy by at least even in a channel. That's in a mission when we now. Messa Coacomo Musca. Omano Empabuan in Tadia, no so once I'm cosing. Oh, Mpabuan in Tadia, dear. Because my two young women are there, true. Me and the mammy Demetri Sonoma, sorry, and dear, would dip him. Now, no one do see prove you womb. Into a cadem semper one in Taletodie, or no Toffos Bay, or no Crabecca, town no Trabini now. Me cram Ocodillo, and Micram Galanti demand, me was one banso, ne matito. In Tama say, when now it's a simple Tadia and Pabwadi to be that, in to be down on some in to be. And I'm a who change. I won't change into no. Don't swim into be. Na wa so Kodubunu Krause, Mutia Pamon, now more so the Abbey. Why are branches of Betty Sisu cry no bit me codipa? Ama woman be dino. One casacrasso, much na mamma or 60 years. Eh? Wouldn't say Brenna de Atomaminoso. Oh, who said about so Abuami, a quite be so. Or shall tell you, Chronicle the mammy. By sin, Mammy, I ma what I did, so a Galanti man on a day, a chemi. It is a one and said, Mammy, them cousin Nibia no bois, Name Buanetro, why be mammy. By never be or her, Miss Buano, Galanti said, no, you could do. Oh, and no to me, excuse. And no to me, excuse. Crada. Na maybe Sassy is in Asem Mpe na walk catching, and Asem Mpe na catch Mmrantehene because what you to say, a shena, a so shacolano, and could you Asem Mpe na walk? Mestre, now on the if you knew, Mr. T. Edimi Huni, Nadia is in a big currency beam. Okay. Ka oko ma me ne hoko kan asem we chere nka ya simple. E ba hanti na ase efi na ekro de ubedi huni. Abusanfo ya na eye o. Ya na ya pa na moma ye hwini yi. Mame o se wa ka se ne se atade ne mpaboa de monto wa obeto. Oboa. Na omuni mekra branti aye kana se minim say young guy bi o say ono kra wa kona ni omuni yonku tipen pa na oda ayi so screen isu yi Asem Mpe ni na wa wuma mi nu na maama de se ya ntata de ntompaboa e wadidi a wa yeto twia we so na wo chen kora nkitinkitin Mama, what you was in Asem no? Damba cha mitie. Was if you never could be in Huni? Da, and you know, Cressa. We didn't call now solemn penny for Matadis. I hear Matadis. My now, your cancer no, or your Miss Sister Kuno. Timmy Cotton no, and one no yen say, ah. Oshana, oh yes, sir, to a friend, say, on any becassa. Ma wone blaba kunyina wone ne kasa se ma wonye sasa atam na kitwa no wo be 6 months ba 3 years ni kitwa na was what 3 or 3 years no oboa wo bro sa ne mayi akra wonim de ne madi akra wonim ama wo ne kasa se omlen kra ni sika wo mu kan de wo ya na wo ye
me de ne kɔ ne sister ho de wo ya na wo ye me de ne kɔ ne maame ho de wo ya na wo ye esa ablante we de odi me awura mu no kɔje obi ne ma kra na aye meka me de ahwɛ ne kwala no na aye meka me to me ni ku me ne me ba ne nko aneti ana kra de na wo kan enti de wodi me awura no obeje nkola insurance sa wo kɔ akɔye wakoto ogu school fees ya wo kan sa school no full gospel agu baby ankran ko school kra wonim ho full gospel no bodi he me kokɔ ka master no se school fees untua bi da nti master ne wonka na wontua madam bi no ho madam ne down wontua school fees no be si sabri ya na me ama pebosia na me de ama me ba na ne ya de akotua sa me nka cha ne samo onto atale mle nkola no me twa wonka kora ara what commercial bank anu ana me obi aya me dan obi na ma free me nyoma e na makwa akotwa e de ameka se me nto atale ma oba na me se nto atale dada chele wate nso e wo mo pa bom di hihye fie nso e no so meton obi wonto obi da. Okay, bema wo se na sofu bi ene di na nim de ne bae ana sofu bi aka ho bae so kemo asem nti na se sofu no abegina mu amane de aka na me se nka jemu mai no school fees na wo kan na kwesa school fees no 200 no school fees no master fees ba ko we ha so nti wo kan no ato sebe so sa school fees na wo kan master no ni school no akofom fees lockdown be school na gukura nti nkwala ni nyina afiri ho oba ye ntamo ha akoka me nkwala ne nko a eni akwala ba ko enti akwaya se master no so okase wo two school fees ni mu pa na nkwala so ha obi e ma na 200 bosome month 200 eno kra wontimi ntwea ontua bi da na za school dia da ontua bi da obi yi ni mako enti saa time ba ko na me koye na me kokotwea ye na me ne kan se saa time ya yesimudie master na anyere no no onye ona no no ntwea master na frɛ wa ntwea enti ya ne se saa time we se no de nkora no omu bie school ebe yi omu free wo class 2 for mu ye 2 ukwa class wa da me ko ho me were ho papa school na ayeko ene school yes okay ya man pon de nye jima ba binti okay ozu se sofu bi ebe dina no abetum ai manity te no kre anopa no method sofu bi bibi nti osima ye munidin ose wode dwatoa abrante ne dwatoa ba be sine so nso ye wo hwa wo asole ho no mo nti na ese odi animu na wo be srema no na ansa na obeba no ogitu se de asie ni nyina no entwa yi se de na ye bo nanum asem no e ma mesom ye nse se be mpredu asampen fo se be bia ye manta mabo ne ho no ma na ye sane no am se na nti ye no a wo hye tifo bo se asem no yi ato ho no ne be pe abrante nanum asem se de ma me ken se ye no kra na asenye no kra no na ya bo achi atwe amanfo enti ye nso so de ombeka no ye de bekwa fidie nso ntine ma ye bo odi no na abrante de wo se adwobreo musofo no se nyankopon ya adoma ifiada anopa be se 10 no ye ne maami nhia ne de esese ya brantie no eye maami bia no waye ifiada ebe me pa chon nyankopon ya adoma ifiada wi ya okay yeah ya jatum omo aba beti entem sofu panyin de na no abetum aba beti entem se yesua de agada jo minim se be kwa bade a se enkomade a beti entem akasi mame sana se etie akalan water ko ba beti entem ayo mate no problem yo das abusa for ye kaimo se Sompa na 3.1 na mutie no na wode yane na wode asem wode yane na wode asem kanjin akalan water na no omoba fidie so be ye experiments bi ma manfo hu dwiri won se nsu aye no nyina ya no gew pa a doctor for me ati ase se nsu no ekuni pedua mu mo ese aduane kora wa wunya yokogele bi taina no pa hwe nsu ade be gu ho kusisa kombesa de wo nti
as I say nsuo a obenom no clean water nsuo no enema ewuo wo mu no abusua sɛdeɛ nyame bo nsuo no nsuo bi wɔ hɔ a enkyiri wom ɛpo kwabena da hɔ nyinaa enkyiri wom nsuo bi wɔ hɔ no mo a acid ewom just o mama me no call reception sa nsuo bi wɔ hɔ no mo a acid wom na acid no ɛna sɛ dɔɔso wɔ nipadua no mu a asɛm paa na ato wɔ asɛm paa na ato wɔ yesu yenim nima yenim no nkyerɛ sɛ ɔhaw no mbaeɛ so na ya twi nsuo ahodo agu yɛyam saa da bia wo yam de ukrididi kradadada krololo abusafo sese de kangen alkaline water sese ramanfo twini apibi ato ene say omo ama ye hunu se nsuo gu ahodo kwasi bro ni say water is life na nye nsuo bia busafo mama ye hwene yi na ehu papa me dey free da kangen alkaline water fo be ye experiment wa ma me hunu ye no me num suo na me ho adwiri me pa na ne omo kan se nsuo no ya se de kekra na se kangen nsuo no uhwie bi gumu a etimi dane ne shebre no ma ne nyina aye kama abusafo eneso wona ba na onomo ebeda niema bi adi ede akire me no mienu nyina na wotwe ne fa boy yetwa ye kasa no so na kangemfo abem na me kan amana ko wie se afidie no a eyi acid free nsuo mu maka eka alkaline water no se wuhia bi a ombemo a obi ato na wode woni wabusua nyina mo de abomo bra na ne nyina akoyi omo number no 0241 449191 0241 449191 and 0507 3794 74 0507 3794 74 kangen alkaline water papa chensio bia okay abusafo yamajenge no money yesre aduro bra ese yema kangen alkaline water for no kwai ma wo de mo experiment no ebrei ma mo akwaba emema ene ma mobile nana ejoso yo bema last week mobile na mo ma amansan nyina ho dwiri wo se ensio no obenuma ese wo hwehwem paansa ese wo hwehwem pa nyesa toto beto kwem modern man na so mo aba enne ye ni message amode bre nti over to you yo dada ya say se na wodi ka di tu dwa no nsu aye no mo de se obenu musu akobu a nipadua na nkasa na science amati asese ohanchichi mu aduoson nyina ye nsu 70% water that means say nsu bi a obenu de akobu nipadua bia na wo so make sure say ye nsu a eye nsu papa na ye beda nsu e wo ha no nyina adi na kangen water no there were 3 types of the pH, the 9.5 pH, the 10.5 pH, and the eka ho no ye beda ni nyina adi with a short demonstration na yahwe sene nsuo no etie ti medane e de ama Mr. Sam na odi ato so okay enti yada Asem Mmrantehene ye chia etie for ne ahwefo nso nyina so last no ye ba be demonstration bi na demonstration na ye be no na ye pese ahwefo ehu the differences of nsuo ahodo a ewo dwaman so na ye de nsuo ahodo be
7 8 ne kanjin de ka ho ane nyina ebe 8 or 9 na they are friend carbonated drink and so aka ho enti wo hwɛ nsuo ahodo yi a you better test na ya hwɛ ebia pH level na afei no you can pH level na enuane nro minerals a ewo ensuo bia mu ezese nipa enya last time you buy and you can say doctor and din e doctor to Wobek or ka sembi or say yare bia intimate na nipadua alkaline ewo mu na we ne no cretro do esan say yehwe medium a e free mu e buy a sa medium no alkalinity enti after say ye be wiase no eduane ahodo a ye di ne ensan ahodo a ye nom na ema ye nipadua no ekọ that state of acidity na etwe yare ahodo brain enti na ehu behia se ye benya alkaline foods, that is vegetables, any fruits. More of that cry necessary yedi. Just say yeduane ankasa de anka 80-90% necessary vegetables and fruits. Sakra ne wo Bible mu. Ahaban no say yendi na yemfansa yare. But enemre no yeduane ya yedi na dodo na anwa eduane. Wokoto wache kose ni nyina ya anwa. Enti anwa no the more awudi no na abeye cholesterol. Ako block inti moja no inti mean di afro sane ha, and because of that no ubon say yare kitin etimi chichi make us ubon say or the cholesterol no picture no ebe to screen so na yehu dia cholesterol no etumi cholesterol no ekosi inti no kwan na moja no inti mean di afro sane to ubon say etwe yare ahodo e de breye ni pedua no enti inso ahodo e wa ha no nso a ewo dwaman so education back nso a ye kan near professor doctor ni dia or discover cancer 1931 and we are seeing na man abasobode a friend Nobel Prize Award or say no disease yare bi ani ho a etumiti na alkaline ni pedua mo say including cancer doctor ni no ono na discover cancer esa de ehun yare na ehun eduro ebaye and he is not just any kind of doctor bi or baby cancer bi or dedicating a life to cancer research. And it's the same way. Oko phone, so offer smartphone. Now, o satisfy which say no bottled water in Ghana contains mineral. They are making with the okra smartphone now. Would you bet me I call Google? Now what say no bottled water in Ghana contains mineral. Professor ESR research 2016 by then Kangin 2016-2017 na Kangin water enyam by Dramanso. Ye wonso would be 300 types in the market. But why is Kangin water standing out? Kangin alkaline water stands out because of Niama Hodwa to me. Ebini sanso Hodwa ye testi e wo ha na enwumre. Ye pese ye hu ni pH level. Enti what the pH scale no ebe chere screen so na afei no ya hwe niama ahodo a ewo nso no mu se dia Professor Tano Debra ekan ni se enso ahodo na ya acidic ye better se eye no krea na we eye carbonated drinks ye be friend anuna de adokodoko nsen yi bia wo hwe pH na pH scale no 50 sa kopim 14 enti green ene ye neutral green ye fifi ene ye and na blue na ye pa blue na okay testicle me here testicle we so ye nso ba ko a e wodwaman so eno nso hwe ne color na pH ne de wa wo hwe pH scale a obon se bi ni nam 2 bi ni nam 3 enti pH scale no or the battle screen so am ya hwe we one of the waters in the market ya the pH test na obi enya won say we de na ye green say ye kakra eyara ba ye 5 ni yehwe ba kunso de bra penyi de nso eyara enti na enye ye na ye ka wo na pH tester no bo say ebi de ye green ebi de ye yellow enti de Professor Kwekuta no de bra kan ni say enso ahodo a wo test nyina no kwasem ade ba ko a na ewu mu ni say minerals bi enim minerals no one ye free mu because of process a wo de ye nso no sa process ni ye friend reverse osmosis. And to connect no so now working can say one eye minerals ni nyina free nsuo no mu, and the reason why one year san one year san nsuo ni si ewie mu pe e be react. Nti bon say niam abegu nsuo na ase
afa ne bia nipa no obi koto so munso no bibia be munti yento recently nso bi membo din or the letter by sending so no more recalling because in so no dey fa ewie mu. And this is a typical example. What when you see here, when you are canning water no make us say 9.5 pH. Yeah, the also so 9.5 pH in the park no 20 Ghana cedis. Dispenser ke sie no 40 cedis. Enti when you are canning water ka krabia near me ya ehwie ni ekoko ye ni se ekoko detoxify ehwie we dey ensesa. But you won't say etimi amubu we I say ensesa no but ensesa no good. Enti won't say ensesa no e dey ba enti e dey ne ba alkaline no won't say we still ensesa no ho enti try say acid na e wo mu no high. Yes, enti they say unu more alkaline water to flush it out. This is one of the benefits of the water. Another thing in so to me and person quickly you call to cholesterol. Ebia mpa no say wa sori anopa na we di wache me fa oil na ya check bibi kitu ebi we anwa ye de achi nam e wo fie. Enti unya ye nso ni 10.5 pH 11.5 pH a na etumi ye ni say the same oil no e hwe kakra wa ha afi nso me hwe kakra wa ha just oil na ye de nso na e wo dwama nso no. This is one of the best waters. So, the big oil no so near reaction no. Okay, we won't say anwano etenisa nothing happens. Yes. On the picture no better we won't say cholesterol no e blocky veins no. So the blood cannot move. And because of that we no say ananse chill ni nyina stroke. Say me nan wa titire ni nyina it is the beginning or commencement of stroke. The blood is not circulating. Say when you are canning water 10.5 and 11.5, Mmrantehene, look at this miracle. It's just drinking water. It's amazing that just water can do this. Anane amana yese mo fita. And it's a bia watch anako se bi na wedi. Na ni nyina blocky veins na. Nianka normal ordinary water ain't me nya no. Una canning water yi kakra bi wo fia. Then you are wrong. And to the end, so robot say reaction. Obi no me say imagine so sa a fin detoxification. A fin in kawana we ni pedua no no. Say you know. Yes I dem mo see na last one a light bulb. Nkrofo bisa say na machine ben na ya amudi yensuo no. Ye wo machine bi nso e wa ha eno nso ye ton. Machine no e fiti from 40,000 Ghana cedis sa e kopim be 70-80,000 Ghana cedis. And I'll be friend from UK. I say, Michelle, program never Mmrantehene program no so good. My top machine ni bi, the money fee. Me person mo come fix it. Emma, my wife, and me papa and them say, Odwe ebusia ho pan, why are there? Watona brochiri, or UK. Make us say, her program no. Enti or her no. Then a machine here, machine a pine so mumi no. And so ni bi why I test here na acidic. Sa acidic water ne no enye. Chlorine ni fluoride e won so no mu enya se ye benum akoye mu eno ne ye de hwe ni pedua no afei machine pan so no mu alkaline water ni nyina e fa ha eno na ye no enti wo machine no so no wo na obe panchi se e bia me pe 9.5 me pe 8.5 me pe 10.5 me pe 11.5 machine na be kire wo say this is the water I want to drink. Last but not the least, Nia a trepa sa insuo ne enuane no wo mu no. Ye pese ye test 11.5. Okay, into normal tap water nie and a canning alkaline water enie. Regular water no ye de insuo ye de tester ne ebehim ne ya say kan ye no bon say enuane no bi enim ampa dia Professor Kwekuta no Debra, Professor of Food and Nutrition Sciences, University of Ghana, or the 30 years and a years our research no. Or say enuane no bi enim ye de ashe canning alkaline water mo no one say aso, which means say enuane no doso. And this one is dead water, reverse osmosis. Oh no man, and na system no mo sa na wajen so. But we dey eboana e de nkwa asa abrona ni anka nkwa ni mu no odi canning water kakra ebe kan ana so hwe say obon say nkwa ebe mu kakra. Okay. Yeda wase. Thank you. Doctor, yeda wase canning for yeda wase pa. Finally say dey mo say mo ye promo bi.
say water 3 boxes of Kangen alkaline water. Yema 1 pack free. Yada mase. Abusia for ya de enkomodi ne besia. We de ochiame anima semka. O say abusia for mo somo a. Ya ko computer no so na ya ko digwa kakra. Na eduru ho no mo a ya beto aso. Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic bebo abeba matsia kanoso oni baba hunchwe Obakus wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno aya ntumi anka wo ye bono oba se chichina wonware konfanko asem mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa na madam fo won kan treme na se na die we die ya asem ketu abi ene na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho aduru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra Adrubi was cement about shop. As a cormampon, your friend cements vital herbal mixture. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer open? Open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon, cement about shop, and then Miamia toby be dronia brofudo do one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Cressa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahembobo ano Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja sawa edi enso na gu free mun ofa nya ne abaso ye bia sesano kura na mu yusu Kangen alkaline water ye gu free mu dia acid wompa aha ofa be ye no kre sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na no ne Kangen alkaline water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madam doctor bi na ka kire me na ye no kre me pese obi so hwe no se sani nsu a wonom no Kangen alkaline water na obahu no kra make no pa Kangen alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no Kangen alkaline water e boa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope Kangen alkaline water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so friend number no wante wo kwai 0241 449191 ana 0507 379474. Okay. Abufu kakraba.
Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ye obi bu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya sema hanu bia from Mmrantehene na badwafo awo number so na ye hwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ane Mmrantehene program no so. Okay. Say no. And she say producer, chief producer say so for panini bi abem say opese wo hwe na ntoto no ko yia. Say adi ne die e ma so for panini no. Do ya moni die na so oba se sofo. Method sofo. Na yenyina de ani de be ma sofo na yahwe from now onwards if you necro ne ahwe de besie omono na se o bibi kan ye na yenko kata cho medase yenche yahwefo na asama na mpese mo woka na se pese tente ho na kakra ne se e wa fide susua de na yenua mema ni mu be ya ma 7 mpredwasa ye boye den toto e ko be so e wo mi se sofo abam ye je no awa tu asem bi ba na se obi ba e o so mu sa na chese asem na di mu ye pene sa na so ye wa fidika se esu de na esua de ma o tra obi nko ye bi asem bi ba ye ache e no ma mi di nkra ba ye ma mi de nka waduri sebenka eni kwa se obre e wo no ma bi because wa wo ne mawi e wo kwa be so katacha nra o hwa wo e ba ye na ye kwa ni mu na nkola yi ye dade nkonwen maami oba na onim se bia ade be sane sa ti maami ntuma kura wa mfa bi na hwe nkoye de da sebi nkonwen su na wo ennam omo so a ne nyina agya wo ba men asam no enra no ekwa kire pa unwa bi eton no ma okwan me boa eno hu me no se enra me nwa me ba case ne ba ho na me de minim se bia enra asam e kan no Abrante obetra na nanimu aye enkola nimu ya ketekete na me ka se won asi sa no te say wanyini gbai ede na ekoso wo wiase sa na nra ketecho ko hwe nkrai wo madeda na ma mi wie wonyane nkrai ne sebe wo hwe no areho na sebe woto wo wanimu nwi e na ada yi so ana wo begina wa kase chese aye kusie we di kon aye kusie chese ya mumu jade a onka se fi nekro wa mama mi abre wabu mami kwase ache ma ne ba en akwantu ani kwase wotuo wade ahomete atu na ye kan wo kan na kwawie se ye mama no so na woni anti but unim ka be men ka anya boni o wode nkura ba wiase oba ba ko be ma ba ko mebo a nkura ne kama na we wanyum sekatu wode we ya sen ukom yefo wa sen ukom wo ye washa wo na sabe osofu preach na bronsam hu ye ne achi a wo na anya ne ye se county de nyameka oso wontie de nyameka ena so na ye kan producer se frɛ wo de se no na ama a asemi ma mi so de di kan de akoto aso mpanifu anim wo bibi yanka ba ye necessary nya sompa ene be pie sabe ai so me a na ko wakon wati ko na onam se wo sori a minnim kura na yenim de mama bitimi ye todwane na nam gusu na de ma sabe amafo mo abonti di na wo ma kom de wo mo ye busa o se o ba church school fees a abrante wonya na fo pa wo e wo mo se so fo pani na be so mu de na so ye beka de se ye ka kire no se wo tie ye pa minim se wo tie me kura sa se mo kura no ni ha onim kura ye sanka we nka obeka na ya obeta aka na because ya boldin a kire ba bia wo ye yi e sanka obeta aka o mama mi ni nam sa na ne baba e sanka so ni mu no obai di ahomte akwa South Africa ne ka ko ntwere no amane obai na no mama mi beta wo se okwa South Africa no se kwasi de wo ye nyina na nya hwe ne mo mi tu kwan enti nkura no me sra mi ni ha bo mo de hwe nkura no na wo begya ba ke kan se mo se fi ne ko ma ma se de masa wanya very careful no nya de wo ye no wanyina wo so de mo ne se sabe mpredwasa bonsam hu ani achi a wo benya no wa kagya ma bonsam o hu mani achi na me na wo benya m kwa se wo de o ye jifa
adu chama ye nwa man mu bi e me ye boye di dodo kata chaw se sofu pani na beso mu a ne so be na sede a asemu ye ni di akire o ma sofu pani nso ani mmegu ase because ye panifo bi wa na odi wanim e be ka asem na ogitum prince amate meya na wanya wagu papa na nimu ase ofi se wontimi eni na sede so o ma papa ne kura ma na anigu ase kata chaw me da ase na so me da sabro ti abram ma sofo panyin no meye simpa panyin kete chaw be ma pa chaw me da ase na be ma ogina ne na so na beti kenten na owo no ose won hwe ne ba na emum ono emu de obetimi anya sika ato aduane ade anase afaba ofaba obenya sika ede mese so obenya sika ato aduane ade anase obeyi sika ede ama wo ba akolampo sa wonye no ono aduane mani ni bia na sa brantie we say no keteche ofa ba bi no osema because be ma de me na omo ka no omo nkwankwa ne bi na ni mfie se wonu aduane akolampo na akato ne bro na wadu why the be ma why 40 ne say entine mi hu de kronti a abrantie te se wono a wadru mpanyin fie mu life begins at 40 when you 40 anisa na wo tena ho am obi aba beka kira wo say ye we ansa na wa ye hwe wo ma ansa na wa hwe bra Simon yase be ma woto fom a oso abusuam na wan sori a oso ne dua no ene ne ma na wo de ma ba wi ase na se wo se wo nhwe wo mu na wo kogina sori dem se wo nyane wo bi ana se wo hwe wo bi se de be ya obetie nyankopon asem a wo no akasa na ni da ho na wo tie nyankopon asem no abraba be na wo de bo ana se dwuma be na ya na wo de asem ne die wo na brabo yes re nua mema no ketechaw me ya sure say nchekola e bi besa obi ona wo kan boko say ya o se o ha se no de oba na o makan boko ne aye wutimi wo ba na wo se wo nhwe no na wo wutimi to aduane di na to akra 2 years akra 6 years wutimi oni baby an ma no kola ko school woni mo mfie kora nu ankwada ya o mo ba ha se no mu enya 3 years akra keto anu nya 3 years akra no won ton paboa ma akora ne da wuti kumasi kurom abele dru kwasi ada ene memenda ememma egu force so wo mo ye selection akoma wono ma ya na efe keke kumasi ni ablantie won ton paboa ma obada won ton atade ma obada enye waniwu enye ofede se what o se mento ade na paboa nso na ebi wo okura mpo nso o mu hwe no mu disika emane oni baby akora ne kola mpo no ne dablemu sitie ne tena blemu onim se de sitie na nsuku kom kola no wo hu se de sitie yesre ye nua mema no bra Simon wadaro ma wudi bra wo wa sorry mu de enkenye we se na wasenke ye kafa ho entwe ye na baba wa ne kola ekona mememfe no ode koye wase mesrawo de wudi dimi no mesrawo ma ne nso ase no mo ame komagya nkwada na mantinte no de odi dimi ne memfe ni ante wa mama mi twa ne ho saa wa hwe kura mpo a no se wa hwe kura no ma benya pressure me mama wo mu kro mama pressure me nananom na ebe mama pressure se mami eto a na ayi bra Simon wo na o ka ho bi e na mami ato because so dey adwendwen okokete so awon ntimi nante no yesraw baby a wadu so panyi dina no atom nte no ye nka nko eche na so no ye wasede se be mate wona wontimi enwene ne mayem kom ho no ono anka setimi fa aduane ehye nanum edidi me na woda eso da ye sorry dia na mi hu ne be makro na wo ye no enye be ma ne abetire enye be ma ne wudu esense wanim be ma ne obi a wodwene ne ma ho be ma ne dia wodwene ne yam anasa ne mayam ho se bi omodidi be bi omoda ne kora te se hifampo e na wo no mo wo eya da bia na ma fem papa sem bi base ya na ma fe agya bio nyame ma ne baby pana nanka oyeye se ya sabrenka wunye obi ma ne metena se bia obi beba krampa nka enye wo hene yire eti yesra mema no yenua mema no enkwada ne yenka se nim sa ho kire wo ho ewi asim yenim se mu aye den eti yesra nye se bia de abru so bia bade enkura de beto aduane adidie wo ye adwuma pomodin asabre bia no wonsa ebetimi aso wo so betena wonsa me na so wo so na maami wanfa pressure nkwankowu wanhwe ne ba no wonfra kwanto momla akora na maami wa ma meto ni sofo na ka kede cho maami friends ya se ne yenhwe se obeba be yeti se de wa hye bona no enkwase abo hye de Bible si nyankopon we no ochi pa cho yenso sa na yenso echi de nyame aka no na de nipa aka na nyankopon so so ayede aka de nyame aka no so no na enipa nso aka ntie no ano no na wase
Sebe aboa kwaku kora wote ana wate bia manaba anoma gine se ono akofa aboa nde abane na be wiase anoma kote atenchina na yele na tunkosu ana otutu ne ntakara nyina owo ano ne nkwara no eda so atenchina be ma no gine se won na wa cross wo ban wa tunkosu awo enti wode clear ye tokura no ma ka ketuwa bi nti okọ no nya aduane a tendo no tibia oba no de awura tokrum ki na ne maame na beje na ne ma no di aboa nkora na ehunu sa nyansa no so ase de meche na akụkọ so wodidi na se ne ma no kon nuru musi ebedi bia osomyinu wayi ba akon ato no ba ho osomyinu wayi ba akon ato no ba ho ade ne nipa kura Ghana nyamsom humrika na eperitu asede pa de wunidi maama bi ne woseme ye dikon wa so dem dikon for what what say dikon say de ende you me ye na wa so dem no e ka say asede papa se nipa ye no abusia for mama ye nye na nse Nyankopon anu nyam enti sofanyina ba mu nti no ya hold on na ye hwe nia ebe koso so na me ka say sabri nyina be ma su wonya se wo fa ma onya oguso a na wa hwe ya oba kra obakwa akofa no kra no so wo mba woto anu wo de anu a jollof no wati bi chance ma asini manim ansa na wate wo de ubedi ne bi ka na ma na san fadi na wa nkasa umma na wo mote wo wakra sadia wusi da obe kasa o ye man hene kora beje di na sa ne ma wo yi efe kata chore papa isuku na wate no senye no ma bi na sebe abetia ya nanka o school me fa sa na meka no school ya manfo de o makwa abodin Tete san kanya papa school kwa na so nko man kan kro mu tifie o. Nko mbet na fie. Tifie. Anya o na wote aso dem di edi osa. Se dikon. Se mu hu ya ni acha na opre. Na we no kro na me fan se ye fan se coordinator ne se because o sha so na toto asole dem ho ne me nyina se bibia be ye kama. Nti onya do na all the of money abam no. Me die se katecha so abam ne be hwe. Na ye mompa ye se wode na ene wo se e dey. Ole me be mo ba pa be. Se me de se. Ndi na ni ato. Sa bo so ba me ja pa ye ne. Na so. Ma me de na ya ti asem bi afiri wa no. Why? And tatra won keke ka se na ma me de metre so anka ma so. Won ka won ma me ka se ono wote so anka wa sorry. Adan ya okoji loan na wono so aye bi abo na okoji loan no na o guarantee man. Okoji loan o guarantee no wa mo otua no ka bi. Amo otua no ka bi da. So akwaya gallant enti wono so aye bi sa no no pa akire. Pass kra de mani da ne so. Minim se obe gallant amame. Ye friend na. Na mama se gallant na akwaje ma no no. Eno na mama die bodwe ma o ma nya bi. Na wo guarantee ma no kwa. Na no wo de ba yi. Na me de ya ma ehwe. Wo guarantee ma nipa wo hwe o ma. Na wa guarantee wa ya dwuma so ba yi. Shia. Ya hwe of money ni. Me ma ne 70 Ghana. Ya hwe of money ni. Aya mame o de yemfa bibia nsi abre ne de ya dwumanti o da roma de besie bia no o de ma ya sonte ese so fanyi na bem ne se no so antentam so a yenimnia ye beka da mpam chawo so fani ne beba ha ne nyina ya hia wa ha na are dru ha be fro why abusuya mo me nyina kamfo difo Samuel ewo awon wadwuma na mawurade nsa so eye de boa afoforo asuludifo na asuludifo adifo no bi asa difo dwuma no pa na wodifo Samuel ye mo yate ase say yes ni padasani nya bibia na ebo ho mpaye ono de oso wasetene mu ne ma ekutia won fabra na omoso mpaye mam na senchene bedde di britia ama dansidie so aye ten obra bomu nsam na ye ka mesrew enko odifo samo ho se me bepede wo ye me no onka de wo ye wo onim kura wonka emum osebra na omompaye ikuru wu anadwo ahwete enti se wo haw no firi ho no ma why free asetene mu bibiara ya ekutia wo wadwadie mu wawadie mu
ɛkɛ minimum animguya system yadeɛ mu biribiara bra na ɔmfampa yi ngu fam na Nyankopɔn obɛhyɛ ne ho anunyam wɔwɔ Ajaba family house manhyia traffic light no so wɔne yɛwura Kesben dankɛsi esi wɔn yɛ health insurance for aseɛ no ɛna ɛhyɛ fɛn so number abɛfrɛ no 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 also oba na ncha emfa oil bia ma on ma on koto oil bia on kasefa nke twade bra fa kuku bra fa bibia bra no out where wo ba na onyankopon yi no nim ne awo na obeya ne manyina beto yi the adult education center we dey panifo suku nyankwada suku panimu a wanyini wo waso dem wonim bible kenkai wontime kenkai twi himbu kono yade todwuma da onsem kwa mepachaw bomodena neko the adult education center ehia papa wo se nipa nyina hunu se sabi anya ado a wontime kenkai twi wontime ntwere borofo wontime kenkai wontime ntwere na ayese ebebu animtia bi na mesrew bomodena akọ the adult education center wanyini mabeka na wotwimini no akwasama do kro mbekyerekyerɛw ama watimi atwurutwi akenkai watimi abrofo so wusua ampa wuwie form 4 tete no na wunyini ye no niam bebre ade wuhwamonya wo akomabɔ no ama spelling oral speaking no wonya ade wo grammar nye nti kwalkomiemi a wonkyere wam na wuduru bebe na samanfo express ye ho brofo kasemu a watimi express ho bi the adult education center director no wabene ye nyame di nimde na che no nimde papa abrepo Methodist primary school ho na wo said amanfo AC register no enya agorokra emfa wo bre sanopa wo koya adwuma wo di pa no na ye be kire wade ne da bi ebre be situ wo be yamma wa ankasa o me be fie am anwumire nunu me di awie efiri nunu mo kono na why free we de emugun pa e mo menye free education de wetri atefa kakra na wona gina so Abreport Methodist Primary School ho said the medical kire won na number ofra director no beje na wona wedi nkomo no ye 0245 69 08 34 0245 69 08 34 na 0508 10 97 73 0508 10 97 73 Dr. B yada wase waya de Dr. Abi Herbal Clinic waya de pa Dr. Wangu ye ni mu aso me ni dance afere nema wo kan se wutumi ye yade a wo kan se wutumi ye bibiduro se bia yetrudo ya kan maame abia na ye sickle cells doctor no ono na ye kan asemi osansa etwire yade pa kokwa busu adom ni nyina oba fiti krom haw awosem a small trouble was a 57-year-old woman 57-year-old woman when you sang na asemu we no ye babo modna se ye de maame bebe fidie so ma obeka na numu asem akira mansen nyina fibroid ne prostate abusu ne nyina ennamu yade biara e woni padasani so mesre fako maame abe ho ewo apatrapa new site apatrapa jansen wo kwa itaro so kwantempo no so baabi aso da akase mienu sie no uduru ho da se umpom nya omre kora de anka beka se fafom kwa bokwa kuduru hotel kase bi a ewo benkum so nifa so enkwantana da ho se so befa moto kaso a enso ensehwe trotro ana taxi driver bi a mate bi ni maame abe jansen ho osi wa no aka cho sabo sa paint ni yellow a ewo ni fam ho no ano no number no 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 enyum wachinye enyum ho
enye ho atinyi bi abomodena na kɔ maame abe ho na ne nyina ebe to yi ama said the amanfo di adanse so be di adanse we maame a wo ba na betena sinti mama ye nini nkomo hema ye mo akɔ aba ye chada ati sai pacho o voice nyina ni pacho hai ayo aya o sonti na maka se bi anka obomu okay pacho de sai pacho ye frame ekua Beni pacho hai ufri ne fumwesa sa fumwesa but odium na metie okay no problem akua ati sai pacho ye Asem Mpe na hawa wabawura Sompa 93.1 dan pacho me ba he numre ye enye boni mini mi kru na etie wo Accra Painters na obra ne ye hyase free Medina obehum of mwesa no ye adwum obeye adwum of mwesa no ohumie na oso opem na ode me call Accra Medina te omu no onya asase o Painters ene start ya yesi dan ti yesi dan no mu a na ena mede wo ye ne yetu kwotena Painters wo ye we ena ewo mu a mi baninya for 3 and 4 years na otu kwan call London o call London o ma me kokot o ma me tu frifie num kokko han dan wo baabi ma o tu frifie am wasi num wasi ni sika esa intim o de ma han wenye sika de akwa blochire no eno kra ko mi papa eboa no bi intima kasa ene ekokota ntimi nya 3 years ansa me se be fie ho timi be fie ho no ewomu ne maame osme maame se wa yesei ne ntokwa ketenkete ma kasa ti osi self contain nti o free land ne be no sabe si ablosan e form 2 bedroom e 3 bedroom ti 3 bedroom ne ekomu na odi for nti ye 4 apartment chamber hall ba ko 3 bedroom biinu na 2 bedroom susu ba ko nti ye kwatena asoro ye tena asoro no da ko me wo sa na wose wase nya akwanya bi nti opeso okọ Portugal nti edan no me san ni me ba no me ne wo ba ko Portugal dem wo kapre okay okutane san no edu nti plumbing and ties nti me ya na me se me mpene na ose fie no ono odi ndi sikasi ye nti di obeka no me ntu a enye papa mama na mama mu se enya hwe me de me konko pe ba bi 2 years ti me ko pet nungwa kwatra otu me de ma han o de ma han abrosani ni pacho ai na ye wosoro nti o de ma han ena me ko nungwa no nti me ko ye no nungwa no kwatra ho me ko han singi wo mu wo ho me ne me ba no isa kwa na nya 21 years kwatena nungwa no ono wo ba ko pe pacho ba ko pe ne wo ye oba na bema okay nti me de ma wo kwatena 2 years no eso ye akwara na chi no wa wo bi o pacho da bi mi mu so da so wa nti okay enti da me pacho ni tintini me ye no me tu ekoko pe ba bi nungwa no tenai wo be kompo kra no machiri ba wo se woni ska me mpe busia no e wo me nuanom honye we eti bi nu odi machi ema eboa no 15 million ba besine e bronye na 8 years eti me kwakwatena nungwa no me 1 year ansa me teninka oya oso onye aduma ebi wakra no odi me ato ayi me frɛ na wonfa ena me ye me pay force me na me ton kakra nti 1 year da ko me wasa na osia fe de me nya aduma yi nti me manu o mani mi a 6.3 no mankasa ewomu a 4 months 5 months na bi odi 4 million no odi aba enti 2 years ne so ye no ena me free agent ne say awoche 2 years na so say dan ona o se hwe edan no wa malaji no etu ama ni nua kwabra mark aba baji kin no ti me ho na se adanti na odi kin ni mo se hwe wa onim beneza asem ena mi frame ni nua kwabra mark kwasian kin no wasama na danfo mejo nti mi da kwa akoma mejo afede me frame no busa na osian ntu a me ho kan wieye ti isa tena ho na 2 years ne so na mama waba efio na msi yo so ntu a ho kan wieye ena osade
enti o mo na me ba no every school no wo JSS o trowe ne school wonya no Kumasi akonongo na me ne bae ti me ne bae ye didi mo ani school mo asam ye we on fi yen eni ebi wo kra 1 year na on face ka emre yen so na me tuo me nuanom ne ni peripima da Roma enti da me ye kan say me be Kumasi ni ye we wie no da Kumasi na fear and frame say me dan time aye no see an wo dia e wonu ngwa ho no say na me friend no say wo dia ma me nua less emra me fa ne ma no di pakro ni free sro ho a na odi ne ma no akwa me nse ni nua ne ba be fa de ede ya time ne so a obema me de ne ma na kwa akogum afi de da ni nua ne be fa ne ma no ye we ya se sei de wa ye yi kra me ba na wo fi yen baby as say me ni me ba no kra da wo oduom pompo no na ye me chiri ba edan ye we say me nua ne say me de mejeja me kuna ma edan no de ma handi na wo membi de edan na me ni me ba ne damu no ye ntum firi be say da ba behwe baby edan me ni ma ne gu ales ni ho me nua ni suo no de ni bibia akọ me ni me ba 21 years and ye de be chi tse form and ya da so Ebenezer Freeman nada say wasa for mechi aba be fa mamie nsa obe wale we ya ne maame ede epe oba no mana no aba be wa no wa na oba na fa na chini na eni be mafufura nyinsen no wasa ba oba so mama mehwehwe yen oba Ghana da last afiwe mu krampo bai January oba be wale oba omukoyo oba ofiri boase omukoyo oba ne ho ade wo ayi pipi so abo ehwo ne maame ne pe oba ne man da say sika na oji ne wo fi sika ne so oji ne wo fi on so de na ma han ya o ma ye bi meni akra no o ma ye sika ne bi na ono ba ne waje no de ye say wo si hotel kra when the krom ofiri boase asokwadwo ayi ye fra baby pipi so abo usi wa asokwadwo nse na wa fa ka ekọ hoye we nada ye kan say me ti say waba last year me ti say waba me ko home prince ohumia no wadwane me hu no eno de kwa abroach o sa de kwa Portugal nyamo hwe o da onya ye hwe akura no na ka me se me de neighbor na me say jai obekep on mane yen ubusa ne da oni ne papa kura kasa ye kura onim da kura ofre ne papa so a wonfa enti da me how the time they buy me say they say me ti muso wa wale foforo so onpa me bie wa omra me jai me na japade a me ne ye no onchem na ofa me chefa e ma me na me nua no so odi wo mo kan so omra me tuatua me nua ba ko so wadaada no so odi ne be ko Portugal ho 35 million say me nua no wa block me nua no kra ofre na won fi no they say baby a ye da so me ni baby da say ese me nua say me fie we me jaya ma be ma no na be ma ni fi mi dia me tu fi ni dan no no fa ne say ono wa wo mienu oniska no fa ne dan no e ma han okay they say akra no so area school last year SS the results we come out the send ni papa no when fi no po ba be sine o person ka o sa to aso okay I was on for obey nasma kano we the men ka sese sa obey bia ni hon ma se bia nyaado a oneni kunu bobra no ye ne kama na wose me betra fidie so na masopa no yes ni yen ko ofie hoda yo 2015 ma no ya na mo adwem se on pemi a o meja me na japade no on fa me de ma me se wo kora wuja no japade de wodi a se be ma no de wonam kwa bi so a na wa hwe ya obetra ho abobere wa wa kasa kora obetimi akasa wo nwara no bio enso japade de won sabe kan de enye ade bi ho a ne be ma ne jai wo kan na me na wona me nyi ketema ya pa mi amentum anu mutu se megao wo soso a me kroya soso a me nkase me waro so sese ya semu a hadwe na me no
Omona Samuade ba ko ha men de say. Enti Ghana for mo kotena buruchiri ya. Aya wo mo ehunu aburuchiri no oba ne be mantemu asem. Ana say menteni ma bi ase o. Obiti aburuchiri ohun say yen aburuchiri yen tene yensa emmoro ba. Oba Ghana ase holiday say oba ya no abebro ne yira owo Ghana ha. So ne mrani adwuma. So mrani adwuma. Mrani adwuma. Yeni ma ye nko. Na sebe enya ado a oba boawo. Wo kokan ne papa boawo. Echidi nuan ma boawo. On say unuan a wo ka say wa hwe ma ukun de da me ha na yese no wonya botre ma wo. Ese no pa brother. Nya botre ma unua ba na nya de adwene pene so huja so. Say osade ne kakura so 15 million ETS ni. Skano oba no abeje dan di sika now de ko because etua ma menua na umfi. Science ma okay te sade a be man in fact onwini ni padwene. Da. Onu oba pa me ba na kramba na kra friend so wanfa. Onfa. Wanfa. Onwini ni padwene. Yo ebema usu ma yinti de woka. Yo yesi be ma de ya peneti akwa anyi ni nua ne bra no ye pese en kasa. Ye pese ti na numu asem. Wana ruma ye sana isitie de akua beni ne ka no. Me pacho me wo me bra ne Ebenezer me na me dinechi. Okay. Filma Ebenezer me na me dinechi na media me wo ho me ne se one na na ede ene wo akra ho. Me wo ha na friend say me bra na ya wone sister ni nyina sister bini no me bra me yere no o frame and you frame na o ka se me se o pese okuku mafe enti no me meje ne niama no na mpa me gu me ho e fi ho watra empe ma no ana me bia me de gu ho o mu ntemu asem de data me nim o mu ntemu asem e de me jambe gu ho no e de ma me kwa me ka se mze gnoma na egu no sen enti no o ma me fa niama na o de gu me ho no niama no sen e de wa se me ba ne bana o bari he na me nim se akora no na e akwa na akofra me eye me ba no me ba no when we offer me e ka se o apa ense no na me se me o apa akasa e de binya no kwa me teni ka akora na se se no wadaroma obra fie ho no no ehefo na ti wo se no mba se o ma hai na mo ti wo na me nti obi wosu na di na chi na onu na di wachi me na me di na chi okay na chiri bana me na chese nu afo pa buja ankasa muja ankasa na obra no wo hwa kwan a wode maame ya fa so hu ni sen ngeda ana me chese nya di enye but obi awale sam de untumi nkedi nim aya eba ya e ma ni yesa because me bla no wonka di bia ntre me sisi when the make an wapi afie ba sika na sem na me pass ba me da na kasa no ke bi se me si e bi afie na yana mpata me free ono na no me ni bia ka ke ba onka nke me ndi asem ne de me ba no ene sika no eye me yere no me yere no na itumi ka bi di ene tere me ni na me ba na kasa de onka ni bia ampen tere me sa ndi ama me nso me hu te ni me aka no na eniema no wakasa wona bla onfamla wo ho no mo ana eniema no te wakasa onfamra me ho ndi eniema no me ho ne wo na wa misane se die nti na wone ne yere tie na wakasa onfa eniema mla wo ho no mo wa misano se sembe na asia me pa to ho na me ba kakra no okay ho no woni sisa ni mi nya na friend ono ka kire me no wono sika ni kwa di nka ka kire me ansa na wono wo babu mama ne ana bi da sabe na o kwere no so wo kokuma se
na obra say what the dano mahan na way into a cohe diamond prince Emma me kwame ka chi me so I be that be na wudu connected I'm part of the American meet you na wakati was ko high down at the amount so what some no the amount you kwata ka wutu firi ho ene ke fa ko na de ma ha fine you kwata ka wutu firi ho no de dan ni na ema e bi ni di man de wo mi ni na ka te me se ma me fa ni ma no e me gu me ho ono kan ena e ti na do da no so ka fere me ena ma me aka ta me de ka e ko fa pake ni sita na ka sa pake e di gu ni na na pake no so no ko ma se na si yo ma ke di mi ni mo no obra wife na oba no abra fa no foforo no woni na efri na yo me kura obra no oba no abra na fa no foforo no woni ni nyefri da bi so mo ware so mo ware mo ni engineer ni efri ni wo mo ware o man kan chiro da bi fa enja me ka chiro no mi so bu sa say lebra no wale special for today because me what bet ya said that mo wa mane sa na o ma me no papa ko ase e ba so papa ti ase e le ma me ti ase me che so o mo ware no o ma me no papa ko yi le ma me ana me che say me ti kuro bu ho enti ni so mo ko yi o so man ko me ni de ntia me bisa sa na be din say obra na di kan fa oba one no honom na wonyae no no sa be wale foforo enti wo kra sa atam a wo tie sa obra na wale no so koya nke be me nwanwa pa ade ena me che say minim ho she na o ma ware minim ho she oba ware yo okay minim ho she okay well okay asamwa yedi hu komoyin kyerese efie ne de ye oba no ne wo bra ene hyiye ena wama wafanya sakwan bi so ama oba na free honomo ene ade ese ekwan be ne be fa so ayen sabeka wo bra because the number no we say no me frɛ no enko da ekwan be for sa je mo ko yukuru mu ho because na so be number me de frɛ na enko ija mo ko aje mo ko yukuru mu ho ene ma me nchen na mo okay omra samoa ade we so ya na enwanwa pa o se oba time pa wo wa wo mba bia wo baba ni bi na oba age obi asi ho na onidi mani bi ne kampese wakasa wona sumkura wasa wo ba na wonhwe no na oba no wakuragu so se obe ware bafo enti maame no wonimi nyansa so obebi sa aba no se kwasi na obi abaya bi a waje na si ho no eno wo ye ne dai enti ponko abodam wani wura so wabodam okọ Pentecost me omono asemo yi a ya na ye me time wo wi ase kora to de bi a ye so ye program a wadi di atem na no enti maame wo na nwene won kai se ne ba no wo yire e wa ha Mentini me biase o. Mentini me biase kra. Na abusuane nyina sore nti be mai ufri Portugal ho abedru Ghana. Obi abaya awaje na si ho. Ene wo ba wo do be makokon na be wiase. Wanya 20 years. Enti be mai wo na nwene. Se me frɛ me be kura se ma omo so se maba enka nkyere ma me se maba na me ba no oye me boja no me frɛ no kura na me nka nkyere se me to ayi t-shirt kura se me de brew hey what is happening me nkai da kura atade ma kura ne free no be so akwa se ma ye free fie wo saying na wo so be ma ya wo kasa ya ho akire wa wo huru ba bia wo de asemi da me ntwa wa no aware face one na ne bra be ware ye no a oba ne face ekonyi nsan no wode owa no oni ha nto discover ne maame ne wo fam no de koyo oba ne ho ade omo ye oba ne ho ade wie ye no
ales no ena beje ni di ne kwatena ni fie ti sana oba no so ne mpra e won kran ho enu okokọ ne nche na okonyi senti ni prakra de wan fo oba no da nti oba no asaba be wale oba fufuro bio asaka omo that guy no what's what they say ales the oba broche ukunu e benede free mind wa hwe ya free mind wa hwe ya no me bedi wachi saa o mama me dwen say wa hwe ya hwe se oba adiswe no wadiswe di wiasi dai na wodi atubo so ha hu be ma da me first ya okobo hatawu no okobo hata no wa ma wunua na be sesa ne ma kogu ono ne fie won kran na fie ono wasie no na on say na obi so ka say ababa we wo so o ma wani ye mre dodo obi wo ho no mo a wo ye ka wo mu a edal kro man fa bi mahai osri ono de be mahai de obeye mie no da mi nim ne mre bi ko oye mia me ko akumio afia so asenega ena na yire no a obetimi de asem we de afia so asenega omo afia so I would have been a coupon. Or big bow would be 10 times. Or maybe we'll hire any more motive. Aye, or baby or whole boa. What think I was set a better thing? Now, when you park cross one car by what can we just yet and trip your hot duck? Cabbage Sika, our brutal in her. Why ya more me overpower? Night say, I know the Dana Mahai, no idea who Sika. Wo fra bruta beje da ho sika wa se kwase oyire no ma oyire no ba ete ha se wantumi anyi one peso a se je na fato atadwimi kura fato onum Jimmy Nipa na se oba no akra na betro odida meba adanu akasakasa omra se mo se enye provoking tete me dwine ho amenti ase enti wo ba na wo wa baji sika wo gana ha se edeko we eno me da so wo abreche ono wo hunu ne ho ano me na me ka kire wo okwa dan no ho no disi me se jawa man ya mo bi o ho no mo a mo nkeka mo kakra na o kasa bewu an kasa so abewu Omo bremo abro. Gata chon yancha aya kola bi o fasi bi acoustic. Oton pabo wa si aya cha na yancha. Pepe onu so Italy. Sambe me no ka say o tie Pepe. Wa nko fo na ya cha no. Tie se no. Tacho wa se ba enu ma se be ma ye friend say. Ye from say. Oba ne net ase adwa teria. Adwa teria o bo ase me bo a. Enu adwa teria wa daroma. Pipi so. Okay. Odin semfo pa ma metawia no. Semfo pa na wadie no. Wuni adwene so bebi sa bare se. Enti obi ba aboa kra mantam na emu a ha enwu no ho ma na hwe. Wuni minyansa so bebi sa bare se. Enti kwasi oyire wudidi man bidi. Na wo ba ye kura no. Ada na mehunu sa wo yire na ba ha sei. Wa sa kuruntuma aguso. Na wo ba na ekọ ware man due. Kada job say enoma we ne ya na omo tie no. Edu mebi ho a omo mutie no mutime ka se na ebi a sesan konya botre aw se wa wutie ye no tio wa wutie kura na otifie no trentra na de di kan ye bebo unua be ma na baso ba jo pani ya wutie nyese unua be wo be so pa na semo na koka because any be before any de yeka ocha go beka se bi kura de obeka wonka asembone boyi na ye pa obra na ote nchen be boa minua ba de odi mechi unua ba ha ono na asifie na ote nchen we sisin ese we to kwani kunu ho ti e hono me na me wo aka me ne me ba no pe aka na ye de na we tuko na ode bedsheet na se ho ade pa ode tuko sani mpa we tutuko okay enyewe eno adwateria wadaroma adwateria mbo wo pipi so pipi so abo na me fan bone nchen woni de wo ye batam bone papa anade ye wiasia ye no obi o hye bom mu kura no se be ye ka obete na mo a mu tie nzo mu nkobo sa nipa ya abusua mu mo mane sa de se na ukru no o se friends ai Ebenezer free mind awo wo hen
Portugal. Ungo baby o. Hwa na da bia me kam so ba kwasia. E de ka na wuru na ni so. Tio sase mu he a mete pa o. Mame ade na ekoso no pacho aya me ya. Se mame ma santefo mu kwa de sa no ma we de. Se be ka oba kwa de be ma wo ba be ma no akwa ware. Na wo sa kofo oba foforo banka wo busa nse na kwasi. Ana free my oba ba ko na ye ko na akosi sen. Mame ni ti de beti modin kwa na mema ebi ni mutri modin se. Se be wo no oba ya wo. Na wutimi de dan nyina ma na na ko ha da ma enti ko ma udampo ba ko pe na ka de tirim ehwefie ho se bi obi asi ankwase atiri modern class ana say kata cha obi asifie wonwene afie kakaka wose wonte ha ana obi a wannim no waka cha se mama uda we flat we wono mamu ntia na mo befie amaye wonim ni ba bia mpo na nti se oba sebe wa ro no amwo no ama japade apiem na de ba dan ko a Nara pa amani de o masisi mu nya o gadi ai ade ngwa no aya ene kwa po de bia meka o de wi asisi kwekwa de wo ye bibi sa de kwa na masa de wi asisi koi eno ma bia de ha adwen wo wi ase nya ga na nko eno ma mu ode eno ma mai menti wukuta bibia susu fa ho free mind me de me ya ka chautie free mind beneza free mind tie da me ka chau no tie ye pa aya wa twe se o te baabi a wo samre wadidi wo self na mo furu aminka se me chira ye de Ghana ha ne mpa kwasasem ye mpa kwasasem afidie we so no ne kure ane ayi ne ya ka chira wo ba ye na wo yiri de wo ba ena de o yiri o ya anya ke be ka chira no de ya ka chira se o ba kwa so elus na so no no wo se mebi wo mia na me penti wo be soro sabi obi a wa we koto achi no wo so o ba we kura ye nyi na chini etu o ba yi kata chao esa kana ni so ya shide na nso kwa bi no wa yi bibie ehuna ne pen nti aye se maame wo furo because wo kun wanka de be kan se wo be no si frifio na frifio eye de no wo furo am na nku na nso wo de aba ha na ye me de kata chaw me nka mama sam nyantin eno tawie yi me ka kira wa ya borefo sempa na obi di be di no na Ghana nso ye nka no kure ni nwan ya producer ni ne ka sai wonim ne kura pa but what in them producer busan said the only can you praise the million and check ye baby what in them I be before your program no madam mama ka sam cho wa nya ye ne be ye tie da me ka cho no teria wo ba no ene ne nkasa na wo ba na ne mani ya wo no wo brochira wa ka bo situation on namu di baba ha ni ye wo ne kure wo mama ya dan paper so mu da Mr. Mrs. Ya wonu kwandi na odi ya ekura ma nkachi akwara no se so nya baabi da wo so se da kwa bi so de wo kan me da se so onwale wa wo de omra mesum ajapade ane ne ofa chefa nya sa tie se ye kai wo no ba foforo ateta ba de wo e na nso te nyame abata na omadwo aka wo yam wo so to otwa me boa so peso asem ye de ndu ko baabi a me boa ba wo asem ni o etikata chomi de me di masemu ba wiye no wedi ya se ponko aboda mani wura mo odam eno te wiate ya friends ya boase ha ya wo tie wa mu tie Sompa ne mu hwe Sompa TV me sha mu ntwa me kan ko kanje eno te wiase ne ba free mind a wo Portugal ni dia ba ha ye kan wasam na de ye kan ko sia ne se ye de ye ni ye na kwa bi so no wa hwe ye be se no wa hwe ye be tinta su ko kwa kire no etu omna ne picture de next time the picture the battle so picture no ha na next time the battle so but ye pese enen kosi na juada wo de wo kira kwa wo tie o mra ye wa ye wo ha ya swami ha kata cho man fancy omono na no oba me frɛ wo office wonum na maame bi ne papa bi aba ho sɛ omo ba wa bruchi ne ya ye program bi na ya kire oba na kwa mra ko bodua nti aka na ba na me say aka ba no fam free mani so ko aka ba na ntime nya dai na de be be che nkwan no so mo na me say nti aka mo ba na ntime nya dai me what is ma ko to ba bi e bodua ahwe atachawe amanfo na frefre me na yi nkrofo no de ene ye kan me say ye ni oba na ade asema di ni ma ne ye ne ya na wakwa ye na ade wo ba ya ase ye me bana afresa ye mra ha na mse na moba de se ba me na wo war me nua ba na se na premier me chirawo na premier
Echaba. Ode ma beta wi ode nkasa nkyere oba no. Ye so no desa ne de na baga na ha sei. Su ya mpanyi na ote ho no so yi free man. Amafo ahia omo wagya hoko. Abro te abremu abrana me ya na me ho mete kura. Me obi bu obi kwase ma ne trato sa na ma dwene kura ase. Ya mo adwen sa adwebele. Ma me ngush kafra. When the infant say abroche. Eh. Jenti America sa. Obi be ka say ye tie be manen mo. Tie. Obey. Na sem no aba be kan ya. Tie asem no. Se omo se obey de o kan ye ntra. Oba no ha. Bama ya kana sem asem bi ni adase twa ni nwia ya ni ne cassette bi o de nsam ne nam. Obi a wetie bi o de baby nsam ne ko. Etu opa cha sem kwase ade ni nwia ni nim no. Kwaku free ma edi no. Etu opa cha sem tu wonim. Onim ni nyina. Ye se mama mi won ko wanza. Na se na o se oba na odi nkan be wade ne na on se kwase ebuo. Mehwe movie bi. Na oba ne no aduane ma be ma ne kwala no ode ne nsa benkum abo asa to agu oba nanim. Adan ya ode ba no na wase nko koto. Oba ne yese ya ngawo. Afa de empana okofa ya ode ne betena no akasa fia no odi ne ginani no. Opamo wade ni sa wonko oba ne kwa na fe o ka che oba ne empana ne se ono aduane ma na wo se onye ne maame. E kire okwanhwe na be ma foforo bi nso aso ni mo. Na wasi wonim ho hwe miwa obeya unua ya wo Portugal ebe fa no ya wade no ya yese wo nchen e de ma ne betena ye yese wo ye sofo nso so ya apostle Pentecost asafo na nse kurampo de omo mpanyimfo no omo ho nsam na edoso na watimi agye oba foforo de atena wo fie se mi nua na be wale no ye frɛ wo na so a asa wo kwa wanim asa wo san wachi wontimi hu ba bi a wonfa ye friend se kura mpomfa nhye botom kedecha onene kasa ne kasa no e kire se wone ne kasa na me de ya da bia me kase ye namba nu so a ye namba nu na ehwe se obi tuo kwhwe nkwa ye ntuo ni nkohwe wuo enye oba bia na ene netina yetimi bo abrabo oba bi wo ho a ukofa na ba lock oba bi wo ho na akofa ne sa woni na ebo bla wo be kwa wunhu ani soda na weni mi nua mema no bi ne ya na mi nim de ya na wo no mo pa akire obi timi si dan wo se mi nim oba no kura no me ma ne hu ba bi a me de dan na si obi timi ka san na me be say me surprise so what kind of surprise is that what the one oba te wo ye japade wo yi ne de afirim wo wie ya wasa fa kwati kwan so nyansa kwan so wonko ana eye ewiase nyansa nyina ne ya pake agu tirim nte no wa fa nyansa kwan so apam wo beyi obi a wote na apartment tim kada chaw wakwa high single room and what him and you are non kwa was signing a bannet here. Adia ya pan is sabi ba fa was one to form that do. The original one, and yes, ya won't share no address. Who was so pan I was at Seba for market at show, be any why ya chance idea no. So what's me and ya del pedi, not a baby actually no. Uba was a fair what's yaba from the world you cry say was here and there will be our no kasa and didn't want done a mattress papa be so and there was all the bed sheet is set for man son what that. What kind of a word is this? Old boy. Ade. Ada na mema ni bi timi yetri modern samsa. Ensem ni bi wo ho na wo ti akete wo ahwe ba yi si word bi a e kire na akwa ye ensem pi. Minni matri modern ni sabi asum bi aba mema ni bitirimu. Obey sa wo mpena eya kwai paso na wugya no enye by force say awade no me da bia meka awade en fa nko heaven wutimi ye odie ye na otena ho a wa na bebo wanti wo hwede se emu ohye wuntimi a enye by force but jan wona kwan so sa mama oba kwa tena single room na be ma no sa no sabi wonwene ne yene ne ba no ho wonwene wonum ho sa me wo fie won kran na sa tena sa han wo bi fie wanti mi anye bia asia single room ba kokurampo wo fie o se wono ankasa na ebu a wo ma wisi ye se ni sika kurampo ni mu a wone wo na da ye adwudwo wo ho kama da bia na utimi si na ukoba na wudi enya ahoden na wo kwa akosi wudan no wone wa na press wa ba besine well na ka konfobone yese konfobone a watena yafo ho ama konfo papa aba no enki enyi na yipemu wo de anwale kura no akofo obi kura pa na so akwale foforo kura mpo na enye treatment we na wasa wo de ma wo yire no onya papa nka wo hya ase no nka wo hu ye oba wo ye oba pa ene etimi ne tena bobla
he say nyame aye wadom won sa so bi so won sa so wachi adwade wo hu no nenye se na na wote nyame aye wadom bi obai ne mpaye bi ena etimi aso so bi amu akodu ba bi a wadu no omre ne ho ase na wiase wo wani mo wantimi wotete wontoma enya ade a hye nyina na eska wo kenya sanko oba ogofo ani enka oba ma foforo bi amakenka wo graphic ama ansa fo ya akwara ansa nto ne yem owo suban a o san we hu ekofa de wo fisa won na ye papa ma wo no wo hu de akire kwa wie wo ememe so ma wo be hu we krampo ne no osa wo bi krampo bi osa de ne te abrochi memu ho me ka kire no sabi katacho be ma aha se nom ne ye se obi ni ma wo bi kire ena ha se nom na ye wo ne ye ne mpanyimfo ahodo huhumfo na ye adwuma se obi enim ba bia ye bodua na so obi nim kwanya ye de tresa da se tre konkro no krampo no eye bibi ma ne nya wo bia ye betimi a kire ni pakoro no na kwan wo ho na se maami timi tena se Mark 6:31 no was it do unto others what you want them to do to you. There one person will be the be your name for your yonko na wo ba krampo de wo so na onya badaye asew minim ne ntam said na wo mienu ntam na sitie se mpo no banya kasetie bi e de kire wo bra bi atwam a enya kwan ya wasa wo ma wo ba ne den fa so nie wa akofo oba na de ama na o me wade no fa nko na we se de wopoto ama na afi no o chi se odi bomu ana wonchi ono so yo oba ne bi wono wa yo oba ne bi enti ye sra maame no ye say your friend say enotawia in fact antwa ye omo ma wa broche na omo antwa ye ya na atams awofo bebre na suro mo omo no enya broche fo nko a obi wo Ghana ha se no no na feed ni maami feed ni papa enti no oya niema bi ensan fra krampo na wontime nka na asem ne ya jane sa wa na wusim pampai asa kofo oba foforo e de na ma ne sa wonwade no se nipa na wu kada cho be ma abrantie ne yenyantie na no mu asem de na so yesi asem ni adanse ye twabi ho ene ye dia ya adanse maame no how many times maame abeka se me nana bi kura ewo maame ho be kopam obi de shere kura de wonko na won nana na uboja no wa ba hwe ne mpresei some families I don't know wa da roma udeti ye pese edifo wo do mo mra meka ni edifo yo eti kada cho make us say maame in fact wan kire batampa ene yo ya mfa nkire obayi kete kola say maame say me nana no kora ho tese a good years na wo say me baga na ha say nom na me hwehwe me mia me boja oba de de fa ne so yo obi de hye na obi de hye kora ye fo obi ade ye ne ye mfa nsai no obe fa no na bia nka say no ote obabunu wata free mu a wa wimu ensin nyina awie amemu tutu wa jane so wo kwa akofo mo mote so wo de de aya o e bia we kura da ne nketu ani wo da so wo po ba pa nya na wo se say abomu ana kada cho be ma in fact ade bi o ho aya na eya aya na eya second hand na ta ayi o yi second hand fo no kura no obi de ade ye o ma aya no ntse se bebu na ohun be ma da na be ma fa no no na bla china wia so cho be ya wati we kama wani nje no ho na ya na me ya mi hu ade kura so na oyelete bibi wo no ho na wo mpe wo ye ne yobi na wo mpa se chire ka chire no na se ne wo be ya wo nya dance bi de gina so oba ye be chire kwa mo ayi ade bi etia no kada cho ma me fancy asem kwa Roma Jimmy for asem on na to akura ne di mo de ya ne sa asem ba so na abusua no de na sa abra no mo hu kwan eba wani mu se mama menko akua okura watena ho ache mene ma hye so saa nti ama okasa ye tintintintin e cho wa hwe nyame apata in fact ya afa ne tini metene ya ona se metene ya ona se pa wo ko fa woni di ne be shi ta sefom aduane e di kora e di man last time by say me bi di bi sister ba no ba ye nanti oba kola wonante ye from odium to na hu se nipa ne nature no so omre but ma na bi wo ho mo ma ni nyadin se wo ye no wo ku a wo de akọ kasa wo ja wade se ajapade bi wo ma nya se wo paki akoni nti no be madam de bia me kasa se mo so woni be oba woni be mate na wo hye wo so e de nyade sa be ma no e be bete so pa ja no ebi no de aya no de hu bia bi o we said what trying to like na busu apanyin mpese ba be bo ma ne se modehie no
nneɛma bi ɛkɔ so nyɛ deɛ ɔmo mfrɛ no kasanse no ɛma ne bi wɔ hɔ a ɔmo te awadeɛ no ase ebi wɔ hɔ a ne yɛ mmia ne mene wɔbi wɔ hɔ a ne yɛde n'asom na tan obi bɛba wɔ se maso wɔ ekura mente asɛm obi bɛba na n'ani ayɛ kyewa dan ya bɛrima na abɔ mmea ma m'ani ayɛ saa sɛ bɛrima ɛtrɛte wɔ saa ɛfo ani nto sɛ agyapadeɛ na ɔyɛ ne mmaa ne bi na nsan na ɔsɛ da bɛɛ Friday na ɔbaa bi baayɛ wɔse sɛ mmea me pake mmea me de ne nsa kɔma na ɔbɛka sɛ me na mɛgya awadeɛ nti wɔfa kyɛfa wɔ agyapadeɛ no ma me kisa wɔ baabi nti obi ha wo bɛrima ha wɔ fia nyɛ pɛgyima me to ne kala Debi sorry fra wadia na se mani pani fra wa na se wo kwansa katatwa me kasa nyankopɔ abɔhwɛ ne rede wo yenya wo fa bibia nsa ma me so nsa ajapade bi wo ma wo nsa bɛka wo ba wo pa sɛ bempredwa wa run na adan what omo yɛ no ma bi wa na time pa na rewo amono praise the Lord Debi hallelujah je se be bi ba Christ asum dwen kan ne madua ka ne yemo Christ asum dwen kan oba we pa ba amono Christ asum dwen kan shalom Yanko do ba bia ko ye. Me buafu. Eh adwebrel. An wo de obenya bi. Oh, so wara bi. An last man na make any. So say be me dia ready. Obagina yi ni. Waseme wara bi. Ni pachi what? Just a cycle. Semen Seba clinic. Ho na ye kwa Sokoromampon. Woni wura bank ni di hwe ni mu. Mesre obi a wo yare fa problem bi a koda wo. Fa yade bi e fe na anemia. Umoja awie de bi gum na nsa na san awie ansone amfiri wo hwenim ngo fo manfa wonum anso moja na awie ehu pa omutim no papa wo mrebu mu yade kidney mu yade bibia malaria ne dwonso mu yade bia prostate ne diabetes pressure yade no wo muna samwa enedie 21 years na pressure ikuno Asem Mpe Nipa ye ne de anum ya o de ne de ye num kajojo na pressure ya adwen ne de ba na ya ne ma hodo ebri ebi ye hereditary ne maame no wo bi ne papa no wo bi so ya adwen yo adwen no okay ha ti say che wa timi ma wo de timi huri ko 200 kra na be do kre adwen broken heart ai sense mami oti a broken heart achi no kasa kasa onim say den onya me mo no ko sejo dabi kasa na enya kwa o dabi yaw na adan no yaw na kombe mu nti na adan kasa Sarah bra no obompa ya peba no ai so fo panyin beto no onim say wabo enya bro bi no wabo mo dam o kasa onwale biem ne na asem topic e ba na ye wi amame na obeka so obewale biem wate ahanya obewale biem akra ne ni kwa so yankonam oi nutritional counseling no omo de be ma wo aduane ese wodi no kura na emanfo ani age Semen Seba clinic worum no abrante age na osua bibidro wo university tech no wa bene papa be or problem beba people from far away places frɛ chi ba on ho adanse dɔso mesrɛw sa ko hwɛ ho yade wie na obema ajeje wo a aye dum so to da bia na aye kama to da bi so na ye hwanyan mesrɛw bomodna na kopɛ Semens Vital Heba mesa agan edura gan no hey bema won saka bia wunsuro match bia enkonkon asese de binum so conference enkonkon agan enini din ne nyeso ne enye easy master eye moba eye mabema moba tenka kosoro pa mabema so jinane na so pa bodwuma mema pia aso koma mpowura bank no eho na Semen Seba clinic wo clinic ho aso so ubenya agan eduru bi ato be me bia to bi nu no ho da nka se me de amwa me no okoba bia ye ton bibiduro ni abrofuduro a ubisa agan ya kira kwan a ombenya bia ma sisiro mo atua peten enkran mem tema ba bia wuduru ho so pagan a ubenya bi number no ye 0240 61 6061 0240 61 6061 abuja for mama yankono tentem mama yankono tentem ya call lines no so
0551 931 931 and 0548 931 931. Hello. Yeah. Man. Ahuri. Aba, what I say, I do not have any other. I don't know original Nigeria, the day contract. Okay. Aba, everyone call. Dava kwa chikira chikini bani tenu ni akiyo. Yo. Mama basidi. Yo. Inchi am developer basha. That is issue somehow. The police system come up. In some mama Sarah, my dear friend, Mr. International. Because of that, I am aware. Hey, mommy, yeah. If you wear those, it is all about the and healthy. Also, professional name man had your worker. I know about for I know about certain traders and tenancy. Now, you said so money can do anything in the memory. I think that man in man at them might be I said, you know what you have that body for you. And then when such was your better than who is such a bad. Then wedding carbon or 2 car ban or so put in position. And then with you to film. What I see you, and then I know my husband got this week. What you know, hey? What does it have for the other? Don't you need some out? And now, no, man, I'm the best of that. Then my nation will be so. Yes, I will that or baby that down. And no be a call for that. The message of that. If you take a can, it does go the other down. There's a better way. Then my family, Mamma, money. Okay, that's a pa. Hello. Hello, yeah. Yeah, good evening. Katache. Yeah. Good evening. Dam Kano, New Jersey. Hey, what's your what to say? I'm out more boko. Metia no unianuma or when you are man. Biajo so. Maybe and Omono wa hiti, but Ubia hiti. Mekramete, I'm a hiti. Katache, the woman say, at times, no. If you're bushing for a walk. Ghana no. Oh yeah. Didn't you blame the mama no? Because ni ya waka say the bia or money sika we ni se men fi wo ba no na. Me say a free next week no so mo am yi wo mo ho ana mo mfre me kire oba ni baabi. Me ma na akoya kwankire bi. Enkra ne ye beba efie ni mu no wo ati mu nyina betu. Yo. On betu efiri ho. Ye nyina ye de ho bagim. Me da ma se. Yes, so da ma se pa mo nyina mo fa mo nyim. Me say busua panyi na mbeka bibi ma metawia no. Asem Mpe enye. Hello. Hello. Yeah. Mmrantehene. Good evening. Good evening. Mmrantehene ma na to me ya pa me the Florence me ka to express. And the just person. Aha. Ya some me ya pa me kunya na so ni. Na me ka cho ba me say on kind and 109 the sister cooking 8 on finding no bet on man on your phone for any point. No one says my name fast. You know what no be fast. No we say ya. We have to channel so papa. That I say. I said that was a pa. Hello. 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 Yeah. Good evening. Good evening. Hello? Yeah, me too, Kasa, why? Uh-huh. Yo. Oh. Yo. No, that was a pa, so senior mentioned it. Hello. 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 Yeah. Mmrantehene. Yeah. Wabana otwono. Dikromi. Wankata. Mmrantehene. Also ufri from so. Wabana was so ufri from so. Aye. Na obata na kata boko ni yene na kumana. Na ada ne mani bi omu ye lusu ma me masa. Be mane mane wo yire wo mama wo. Ne mama no mama. Akin never what am uchi o. Me say, kagis kay dia be o. Wana kenya dinga. Wanzo kata boko ni ntino mo de tedi no. Wani mama tini ni mamro puya hu chitia se kan ma uchi o. Wani mo bi di papa be. Yeah, that's it.
Ogo problem na di tua. Papa nya wi asabode nsinye. Sanetie. Na papa nya wi na boni di be di ya. Ogo kansa no awe tan bia. Osiane mo e tan. Entire so di say. Sampo di wo mu tuma mo mu say. Say wo me di mo ko so wo me nya ko mo be. Medase pa. Hello. Hello, Lankan. Yes, sir, boss. Me de me chama ni mu program pa. Me jo so pa. Me ka so free isteme kade tankase. Yeah, pankase. Tankase. Yo. Oh, me de ma se fa mu program de. Mama yenya fushi over pa. Medase. Mama no de an ba me de an no ho to pa. Be ma we tini antra de. And obi o ti o ti no ba bi antra. Yo. Ma na me kan wa be. On kan so ho pa. Hello, ofrefo twa to na ye fa no. Hello. Hello. Yeah. You better me ba program no so. O so master o ka se free hene. O ka se free asante be kwai. Yeah, yanko. Me ba so. Tell na ma me na o ka ta bi ano o fa. Small ko kan someone 99 bia someone 19 bia. Because na man for mutumi o mote enne obi e di boni ani akofa ba bele ka ba yem fato ne ni pale ja mani kan je ko ene wo e ma mu ni mbani fo nyina etwa ya be. Asem wo is something better say so e ka from la kwa. Yes am 199 bia. No ba no so sebi o ma na ni nya de kakra. O ma na ni nya de kakra no ma na ni de bia e ma ko ko wa gugu afa so. Ya da wase pa. Abusuafo ye de dwumadie no asi ha ya. O chena Nyankopon pa. Mobati yanka. Ai. Ma metawia no. Obi afrefri boase mesre mo. Wo se boase fa hene. Pipi so. Boase pipi so. E ho na ma metawia wo. Obi nkante no. Se so mpese odi duku bo de yem dia. Omra sompa fast. Why? Sure. O ga se nipa be jaja ho sa na nipa edi wo ma metawia na da be kura na waka se be be yo wo bruchi me na wo ho na mon friend bro nya bere omedidi. Okay. Abusuafo ya damasi eguso ama na bo achansa de bra yakọ. Na bo achansa de bra wa hwere ne ho kani. Ya mana yakọ pa na Nyankopon pa o kire chifia dai. Na odi na yire na wotweda ewo Maxima Aija one Samansia more no and a ben pa Samansia more wa na odi na wotweda no yesre ajamfo ne aboafo se mo mebo no na anodin pa ne yire one na tena 41 years nyenne Asem na wu kurade a enkwanti menye ntina na yema yakọ pa na mamienu na oni ni ya munyina ya Canada fo ankora ni mienu nya fisere ma mere wo Canada na omo ehunu no ho no mo ware ne ba bema ya woni mami wo no ona wo ye Chidom hene ona ye na Chidom hene say Chidom hene ye o hene ba na ba ku be ma ba ku monti mame no ese baby o ne me wo boaso ye bojusango ausi wa sokwa Johnson no wa fa yo bojusango na so wo yeah usi wa sokwa Johnson wa fa yo mese obi ne nkasa anya sa asede maame ne kunu no bedwere ye ni metra me office wo keka ense hunu se yese me ba no nsu bi anya ne yese mo na mo kire kwa ne ade nam te ka mo mu fi me office ya se kura nko nsu na nya na ntimenya ndai okay abrowati abremu na bia ya kasa mo nko so na mo ntie Sompa 93.1 FM na mo nhwe Sompa TV e wo YouTube na Sompa 93.1 FM no so Facebook YouTube no free one na Facebook no free one so TV so multi TV decoder no so Sompa TV ye twa live e wo ho na ebusuafo so obi wo ha
any atiti bia wo name mu amon famra Asem Mpe Nipa dwumadie so producers numbers near 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878. Now yes, sorry no. We say every Akibo Yankasa MCL director ya no ewo ho. We say happy birthday and koma adjoa from Poma. King Jesus fashion ewo yeah no wo agree kokode and na wono so King Jesus fashion Poma de ntina tade na fe. One na dakasafoni ne so nti adjoa aki say yen kan chaw say Nyankopon kwaso enhraw. Na aki adamfo. Akia down for the no on to wash him. Yaki, director. Ayo. Now quite say. Oh, sir, in Busa say Yaki. And now quite Akia down for no. I agree King Jesus fashion. And one our draw frame Poma within the dream Taki dear no. I wait to see a queer and an equia am watching. And an equia am watching. Central ni me yanko bremo amene ne call Central School me ne akosua jewa akode nyina me ganza akoda be na yes bi na yes ne kwada bremo bakakra ne picture no ho na me aba o wa hayo Kumasi na formal no wo Liberty FM fa na mpanyi wonyine picture fa na panyi picture bro ba wa hwa amanfo ni beje ne ho dodo nti mashada na na bia kwatin Osaya gift ni na waye catering services and so esa ka dwumedie no ho gift for your friend gifty I'm watching enti no wo pay ye kire me de bibia be ma why ya no akodi di wo dabi amuna ya to bo ase na na akua mo ati Nyankopon kwaso enhira wate na ontra wa hye mo emfama enti brana so kere cho be ma mpacho ma minja ma na fa ye okay yeah we uni asembia bisano yo abuja for ya bibia kwa we ya pon onu ane ko fie uba no akora dwani so anama kire so waje buonti moman kwaje ahome na pk on to Sompa enyom emre Onyankopon hira atiefo ne ahwefo a mo hwe adwumadi eche wo bibia na asko mpon hen na bo achansa da bra na chekere wire wa na saa no wo be nipa bia Nyankopon pa men se ne tie bia